bringing the gospel to every creature. Mothers and fathers, sisters and brothers. Jesus the Savior, there is no another. Salvation from yonder, since chains break us under. Yeah. Salvation is free, you don't need to pay. All of your chains you will roll away. Oh, hey, GCK. Salvation is free, you don't need to pay. All of your chains you will roll away. Are you bothered and you don't know what to do? And you feel like everything is wrong with you? Don't you give up, only look up. There's an answer to all your questions. We bring you the gospel, it's for every nation. Oh, Jesus. The gospel is for every nation. Oh, we bring the news. There's hope for you. Now is the time. Don't let it slide. Salvation is free, you don't need to pay. Though you might have felt there is grace today. Hey, oh. There is healing, deliverance, freedom from holds of Satan. Oh, yeah. GCK is here, so bring your case. Come on, everybody, take your place. Come and experience for me saving grace. No matter your color, no matter your race. Mama, papa, they come. Walk wine via Mutu matazo. Baba, ewa. Salvation is free, you don't need to pay. All of the shame is away. Oh, yeah. There is healing, deliverance, freedom from holds of Satan. The gospel to every creature. GCK, Gospel to every creature. Welcome to the weekly announcements. We have an exciting lineup of events and activities. First up, we have the highly impactful GCK, Global Crusade with Kumuyi program. You can tell me you've not heard about it. The Impact Academy. This academy equips youth with the tools and knowledge to make a positive change in their lives and make a lasting impact for Christ in their communities. For our esteemed ministers, we have the upcoming Ministers and Professional Conference. This conference is a unique platform where ministers and professionals from different backgrounds and denominations come together to glean wisdom, share experiences, and receive fresh insights for their pastoral and leadership roles. Tune in to GCK Daily for daily devotionals and insightful messages from Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Experience the power of transformation through our impact sessions, designed to empower youth for a life of purpose and influence. Don't forget to check out TKC, the King Circle, our vibrant and interactive online community where you can connect with fellow believers, join engaging discussions, and access valuable resources to strengthen your faith journey. Stay tuned to GCK TV and GCK Radio for uplifting sermons, worship sessions, and inspiring testimonies. For those with a heart for global missions, we are thrilled to announce our Global Missions Immersion Program, GMIP. This program offers a life-changing opportunity to experience firsthand the transformative power of missions. As we reach out to those in need and spread the love of Christ to the nations. Lastly, for our young stars, we present Stars, Standing Tall as a Star. This program is designed to empower our children and youth to shine brightly for Jesus, nurturing their gifts, talents, and character to impact their generation positively. For more information about these events and to stay connected with us,
please visit our website at www.dclm.org. You can also follow us on social media for regular updates and inspiring content. Behold the Lamb of God. He pleads for everyone. He has suffered for everyone. There is no other advocate in heaven, on earth, except Jesus Christ, the exalted one. You know that he is still living. You know that he still saves, and he will save. Tonight you have the chance. Tonight you have the opportunity. Christ the advocate will become your own advocate. He never sleeps, he never slumbers. He's watching over you every time, every season, day and night. When he comes to your life and you receive him as Messiah, Savior. Jesus is my Savior, my advocate. He is my Lord. With his great redemption power. You've seen how he raised the dead. You've seen how he brought to life. You've seen how he healed the sick. You've seen how he touched the lame. You saw it all how it started. You've seen all how it went. You know that he is still living. You know that he still saves, and he will save you with his great redemption power. And he will. These dried up bones will rise. You just believe it, and you receive it. After full redemption, GCK, and he will save with his great redemption power. Everybody praise the Lord. You are welcome to day 4
of the ongoing global crusade with Kumuyi, with title Full Redemption Through Christ. You know very well that this month's edition is in India. The Lord is said to do mighty things for us this day, even beyond what we have experienced in the last 3 days. We bless the name of the Lord, who has given us promise to answer our prayers, to touch our lives, and transform our situations. But then he wants us to prepare our hearts and to pray, make definite requests to him. In Ezekiel chapter 36, in verse 37, the Lord says there, I will yet for this be inquired of by my people to do it for them. The great and mighty things that we want the Lord to do, we have to ask for them. And that is why I want to ask everybody at this time now to go to stand on their feet as we go to the Lord in prayer. We shall start by giving thanks, praises, and appreciation to our God. As a global congregation, abe kikia godo pe ha ene le psalumo pe agbaleta alofa de ka kple wi andrea kpikpi gbato kple velia kple tonlia ebena mi anyigbaji jukowo mi kafu Yehowa le yepe nublani kpokpo mi juko kata mi kafu Yehowa mi do edeji mi anyigbaji to kata elabena amenuve sogbo de mi aji eye Yehowa pentepe oli tegbe mi kafu Yehowa meje mase na gbe Alléluia. Wakafu mawu. Azon, mia yide gbedodora me e mia yira apeto apunko. Mia de mia pe akpe dada fia mawu le yepe nu tepe owota. Epe ve. Yenye si avai. Ye apeto ale nu gedo wom to GCK pe dodo siame. Ele kasi agbonchi. Eyata. Mia abia apetola egbesia bena le yepe nugbedodo anua ne yirami Salumo ta alofa de ka Salumo ta blade voni pipi Enelia be wakafu mawu ma de kukuna mesiame le gapopo ya me bena neko a epe asijin eye wa yira mawu le nuyo kata mawu le wo GCK jinu de kelia ya me dakpe na mawu bena elezan yepe amesiamina nu sentoe eye wo le yira gome kpola de sia de le GCK ya me bakple nukunu ple jesio bakple dasedidio la fisi afi yira apetwa penko ela bena to wa ne kpo swasio a eja swasio dakpe na maule nu yo wo mole lata eye mauga le nuga woge esine ko asio iji le kafum le Yesu penko triakwa me mie dogbera le azon mia dogli na mawu mia favi na mawu benare mokpokpo ikele mia megbeare ma nye jojuru o biblia donugbe le lododo pe agbaleta wo kpuku BLIBO Enelia me ebe amejojo pe didi asu esi mia adogbera benare mawu penuse ne dezon ne didi le tepe sia tepe afisi afike mau pe nyaleje afisi afike mau pe nyalei la fike agwe Dutoƒo Mawu kaka le family tututu nya dogbera bena mau pe nuse mau pe zondede ne vame dogbera kenu e na dogbera mebe dogbera mau le nuga woge eye we nye gome kpola eye nye ha nye gome kpola eya tabia mau benare ne de yepe nuse fia nuse toe ne de do kufia nuse toe le mia dome le ha de sia deme le nupo adam de sia de ji bena ne dezon ne le hwesia
me jibe na kpede nche mia gbo amen kpekpe are amen Going to pray mia kpoto ayi gbedodoraji earnestly that God will draw those who need a touch of his power. ame yo hia yepe asito ame le Dutoƒo Mawu kaka mea Mawu ne to asi onchi amo hia Mawu pe asito ame amo hia Mawu pe zondedelo pe agbeme akpena Mawu bena ne le toju akpena Mawu bena miato pastor ele miadome eye afisi afi ike mielela ame yo agava kpemi le tepe yo mie wo bobole That the Lord will remind them. apetoa ne donko edina mesiame bena eyi si agododo ya menye no onye amere adepu o yo apetoa penko le psalmo pe agbale alofa de ka People shall be willing ebe nye in the juko day of their power. We want to pray. adim The Spirit of God. miadogbera bena Mawu pe gbogbo All our friends. ne donko eji na miabe pometo miabe hono miabe amekpepo ne wava odola va odola adoto ame yo le Togo le tepe ke Dutoƒo Mawu kaka le me vamle pre ehame ifi ko Mawu vio popuro vovo dogbera boneva dogbera bena apeto ane toko amesiame To God. le yepe ehiame Go for those who are praying. akpena Mawu le ame yo le gbedom dalata ela bena gbedododa pe eyi enye siame miele ame yo le yile gboa mele dekuku na mi benare mi chitre le miape apoji eye mia yire apeto ape nkume le gbedododa me le Yesu pe nkotri akwa me mi do gbera le me ba me siame ne gbobe amen We're going to once continue our prayer. mia koto aye ji le miape gbedododa me Ask the Lord mia bio apetoa that bena Mawu will mightily prepare his servant. ne dzra yepe dolado yepa mesiamina ne tro do nusen Dutoƒo Mawu kaka pe zime nola pastor gan pastor Dr. WF Kumuyi bena Mawu ne dzredo nusen yeye agbeyeye Mawu ne tso edeme egbea mia do gbera bena apeto ane black pane ke nu na do gbera ela bena nu do nu wonye Mawu le zan so le yirami minane mia kata mia zanya pe khosi eye mia koko ede di le Mawu nu so kata to aponu kume Mawu ike le zange bena wa wo nu gan o nu pepe o bena wa wo nu joso le gome kpola de sia de pe agbeme Call upon the name of the Lord. yo apeto apunko That none of his do words, gbera none of do his gbera bena declarations and yepe decrees nyati o yepe nyagbogbo de ke ma geja nyigba do de ke ma o vanya yo kata wa gblola Mawu ne zanya chi Mawu aso wo yepe taro jinu le miape agbeme le Samuel pe agbaleta ton kwikwi asiekelia doya de kola no senya mahlena o Samuel pe agbalegbanto ta ton kwikwi asieke eye Samuel echi Samuel vachi eye Yehowa no kpli eye mena nya deke to le nya si o wo gblon la me o la do gbera bena de nya yo kata Mawu pa mesiamina la gblo egbe yo kata wa do da le miata Yehowa ne webe ye pe nya ne wo do le mia pa gbo me enya ma geja nyigbon enya ma gbe do ma o va awo do le mia pe agbeme gbogbo me pe ya yiro gba pe gota pe ya yiro kata on e jare mi aji le Yesu pe nko tri akwa me mi do gbera le mi poto le gbedodo raji le mo pe amesiaminata mi do gbera benare Mawu ne so amisisi pepere so dadeji amisisi ma yikela na benare jime trotro hohokpokpo katutu doyoyo adidi asra amesia mekpo le anyigba yaji le Roma tope agbaleta amewo kukuwi Enelia ebe nyatepe kukuwi Enelia ebena ebe ke meglobe alo de o mese o maha 20
wope numegbedi ho le anyigba blibo la dzi mia do gbera bena de enya yi ke Mawu atsɔ na yeƒe amesiamina le fiasi ya la ne di le xixia katã me ne di le India ne di le Afrika ne di le Amerika ne di le Europe afi si afi enu yo katã dze be wa ʋuʋu la ne ʋuʋuwo eye abosan ƒe dɔwɔwɔ katã dome na gble do gbera na Mawu le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me mie do gbera le mie kpɔtɔ le gbedodoɖa dzi yim ame yiwo katã ole kpɔm le afi ke Dutoƒo Mawu kaka le me vam le la bena ame sia ame ke la no teƒe sia teƒe anɔ kpɔma ɖe woɖo la kpɔ Yesu le Mawu ƒe amesiamina me do gbera bena ɖe esi mianɔ yeƒe nya sem ɖe esi mianɔ nya sem Samuel ƒe agbalẽ velia ta 22 Bibla gblɔ na mi le afi ma bena ɖe be amedzrowo katã woadzanyi amedzro kawoe le agbowo me nu yiwo katã tsitre ɖe Mawu ƒe nya Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ŋuti agbowo mea yenye amedzro ate ŋu anye dɔléle amedzro ate ŋu anye ƒome ƒe nyawo ate ŋu anye kuxi ƒe towo eye aƒetoa anyawo katã dzo esime wola se Mawu ƒe amesiamina ƒe gbe dowli yo aƒetoa le fiasi ya bena aƒetoa ne ɖe nu amedzro sia amedzro ɖa le miaƒe agbe me agomekpɔla ɖe sia ɖe ame yiwo katã ase le nu se mɔwo dzi ame yiwo katã akpɔe le ego vovo ɖe sia ɖe me la do gbe ɖa bena Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me mie do gbe ɖa le miakpɔtɔ ado gbe ɖa bena ɖe Mawu ne gado ŋusẽ miaƒe pastor na mi do gbe ɖa eye nayɔ aƒetoa ƒe ŋkɔ le yiƒe agbeta Mawu le zã ge fiasi ya do gbe ɖa bena Mawu ne gbugbɔ ŋusẽ ye ɖe me ne ɖɔli fu nɛ le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me mie do gbe ɖa le mia do gbe ɖa le mɔmi Esther Kumuyi ta do gbe ɖa bena Mawu ne gbugbɔ wɔ yeye le gbɔgbɔ me kple le gota aƒetoa ne do ŋusẽ ya ma do gbe ɖa aƒetoa ele wɔ ge na mi le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me mie do gbe ɖa le eye le gaƒoƒoe ya mea miatsɔ Mawu ƒe ame ɖe sia ɖe yiwo katã le kpe ɖe pastor gã ŋuti le Dutoƒo Mawu kaka ya me yiwo katã nye dukɔ pastorwo yiwo katã nye nunɔlawo dɔwɔlawo le ha vovovowo me eye wole kpe wonye dɔwɔnu sese le Mawu ƒe asi me eye wole kpe ɖe Mawu ƒe amesiamina ŋuti le ɖoɖo gã ya mea miado gbe ɖa bena ɖe Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ blibo ya ne va gomekpɔla ɖe sia ɖe dzi do gbe ɖa bena ame yiwo katã kpena ɖe pastor ŋuti Mawu ne yra wo tsã Mawu ƒe amenuveve ne nɔ dzi le Yesu ƒe ŋkɔ miedo gbe ɖa le medzi magasi amen gbagbe bubu miekpɔtɔ le gbedodo ɖa dzi miado gbe ɖa le dɔwɔla vovovowo yiwo katã le dɔ wɔm eye woƒe agbagbadzedzea ele vevie ŋutɔ na Dutoƒo Mawu kaka ya ame yiwo katã le mɔɖaŋudɔwɔƒewo ame yiwo le lé ŋku ɖe wole kpɔ ezo ƒe nyawo gbɔ ame yiwo le kpɔ dedienɔnɔ ƒe nɔnɔmewo gbɔ ame yiwo katã le sɔ gbea sɔ le ɖo ɖa yame eye wòte le de teƒe vovovowo miatsɔ katã de Mawu ƒe asi me bena dziƒo ƒe Mawua ne do ŋusẽwo ne na wo nunya yi ke dze na woa do gbe ɖa nudɔwɔnu yiwo katã zãm wolea wo katã woawɔ dɔ nyuie le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me miedo gbe ɖa le gblɔ amen gbagbe ɖe ma se amen. Azɔ miekɔtɔ le gbedodo ɖa dzi ne nya ɖe miaƒe hadzihawo wotsã wola dziha le Dutoƒo Mawu kaka ƒe ɖoƒe vovovowo miatsɔ gble ɖe Mawu ƒe asi me bena Mawu ne zã wo ŋusẽtɔe miado gbe ɖa le miaƒe amekpekpe hadzilawo yiwo miekpe va be woadziha na mi bena Mawu ƒe asi ne ɖiɖi ɖe wo dzi do gbe ɖa nayɔ Yehowa ƒe ŋkɔ le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me miedo gbe ɖa le miekpɔtɔ le gbedodo ɖa dzi eye miado gbe ɖa azɔ eye miabiɔ xɔse ƒe gbɔgbɔ
xɔseƒe gbɔgbɔ ɖe ame sia ame ke la se nya esime mɔ ƒe ame sia ame na la va atarɔa dzi eye nya la nɔ godoma ɖe enya ɖo la wɔ dɔ yi ke wòɖo la wɔ eya ta míado gbe ɖa bena aƒetɔ ne tsɔ xɔseƒe gbɔgbɔ sɔ kɔ ɖe amegbetɔ ƒomea katã dzi ale bena míaxɔe si bena ɖe míanɔ xɔse ɖeka me kpakple Mawu ƒe ame sia ame na Biblia gblɔ bena ɖe ame yi ke xɔe si atem awɔ nu sia nu bena ɖe xɔse ye nye enu yi kpɔm wole enu yiwo mele kpɔ eye la va me míado gbe ɖa bena ɖe Mawu ne sɔ xɔseƒe gbɔgbɔ sɔ ɖe míame xɔseƒe gbɔgbɔ sɔ da ɖe xɔsetɔ ɖe sia ɖe dzi eye wo katã nye fefewɔwɔ ƒe gbɔgbɔ ma woado gbe ɖa be aƒetɔa ne ɖe ɖa wo ŋutɔ ta woado gbe ɖa bena Mawu ne ɖe fefewɔwɔ alo tamebubu dzodzrowo ƒe gbɔgbɔ ma ne ɖe ɖa le dzi o ale bena wo susu nanɔ Mawu ƒe nya dzi eye Mawu adɔ yeƒe nya ɖo ɖe o eye Mawu ƒe amea ava eye wòagblɔ nya eye nu yi dzia na wa asɔ asi o le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le Mawu ƒe dukɔ ne gblɔ be amen. Mía ado gbe ɖa le dutoƒo mɔnyakaka yi ke nye ɖeɖekpɔkpɔ blibo hena trɔtrɔ blibo do gbe ɖa bena amegbetɔ ƒome ɖe sia ɖe le anyigba sia anyigba dzi le teƒe sia teƒe yi ke nya ya la ɖe míado gbe ɖa bena Mawu ne kɔ yeƒe yayra ɖe India dzi kpakple xixia ƒe dukɔ kpɔtɔwo katã dzi do gbe ɖa bena Mawu nu siwo katã tɔa ne wɔ ɖe sia ɖe eye tɔtrɔ ne va me eye gbugbɔ gaɖote ne va me ŋutifafa ne va me dodo ɖe dzi ne va me le anyigbawo katã dzi do gbe ɖa na aƒetɔa le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me míedo gbe ɖa le míakɔtɔ ado gbe ɖa bena dutoƒo mɔnyakaka ƒe yayra ɖo la nye nu yi ke adze ganagana le agbe sia agbe me le gomekpɔla ɖe sia ɖe ƒe agbe me eye ame yiwo katã fi sia fi yi ke amegbetɔwo le yewo ƒoƒu wole ɖo to dutoƒo mɔnyakaka ya aƒetɔa ne ɖe wo gbɔ dutoƒo mɔnyakaka ya yi ke nye ɖeɖekpɔkpɔ yi ke de blibo ƒe ɖoɖo ya la ɖeɖekpɔkpɔ de bliboa ne su amegbetɔ ƒomevi ɖe sia ɖe si bena ɖe Mawu ƒe yayra ne nye tɔsisi ne nye tsidzadza eye wòadza kɔ ɖe afi sia afi ame sia ame dzi eye Mawu le dɔ wɔ ƒe agbalẽta nyi kpikpi nyilia me wobe le dutoƒo mɔnyakaka ƒe kutsetse enea wobe dzidzɔ gã aɖe ge ɖe dzuma me dzidzɔ gã aɖe age ɖe míaƒe dziwo me age ɖe míaƒe duwo me age ɖe míaƒe ƒomewo me mebe dzidzɔ gã aɖe age ɖe míaƒe hamewo me dzidzɔ gã aɖe age ɖe míaƒe agbowo me afi sia afi yi ke ne le to dzia dzidzɔ gã aɖe age ɖe agbowo me ne le to dzia agblɔ be amen amen. Mina míayra aƒetɔa ƒe ŋkɔ do akpe na Mawu elabena ɖo to wo gbedodo ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me míedo gbe ɖa le akpe na aƒetɔ elabena ne ɖo míaƒe gbedodo ɖa ŋuti eye ne gale zɔ ɖe ge abe ale ke ne wɔe ne kokoko ene míede akpe na bena ne dzra wo dɔla ɖo eye ne dza zẽ ŋusẽtɔ eye míele mɔ kpɔm ŋutɔ eye míenye bena mɔkpɔkpɔ mana nu la kpe mí o akpe na o le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me míedo gbe ɖa le amen.
రెండు చేతులు పైకి గొప్పగా ఎంత గొప్ప దేవుడు వేస్తాయా ఎడారుగా ఉన్న మా జీవితాన్ని నువ్వు బ్రతికించాలి స్తోత్రాలు రెండు చేతులు పైకెత్తి నీవు చూపిన ప్రేమను పాడక పదములు సరిపోవు తండ్రి మరొకసారి మన రెండు చేతులు ఆకాశం వైపెత్తి
ఒకసారి కింద ఉన్న వారందరూ గట్టిగా మరొకసారి ఆమేన్. ఆయనే మన రక్షణ. ఆమేన్ చెప్పాలా? ఆయనే మన రక్షణ, ఆయనే మన నిరీక్షణ, ఆయనే మన సర్వము, ఆయనే మన కేడము. నీవే నా రక్షణను పాడదామా అందరు కూడా? ఆర్ యు రెడీ? హల్లెలూయా. ఇది మన చేతుల పైకి గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు. 1 2 3 కమాన్. 1 2. ఇంకా గట్టిగా. అబ్బా హైదరాబాద్ చప్పట్లని పడాలబ్బా. కమాన్. ఇంకా చప్పకుండా గట్టిగా. కొంచెం గట్టిగా చప్పకూడదాం అందరూ కూడా. చేతులు పైకెత్తుకోవడం చప్పట్లు. హల్లెలూయా. మరణములో నా జీవము, చీకటిలో నా వెలుగు, ఆపదలో సహాయము, వేదిలో సమృద్ధి, ఆపదలో సహాయము, వేదిలో సమృద్ధి. యేసు. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? చేతుల పైకి నీవే అని చెప్పాలి. మన సమృద్ధి, మన కేడము. ఇంకా గట్టిగా. అందరూ
బాధలలో నా నెమ్మది నీవే, వ్యాధిలో ఆరోగ్యము నీవే. బాధలలో నా నెమ్మది నీవే, వ్యాధిలో ఆరోగ్యము నీవే. బంధకములలో విడుదల నీవే, కృంగిన వేళ సహాయము నీవే. బంధకములలో విడుదల నీవే, కృంగిన వేళ సహాయము నీవే. యేసు యేసు నా నాన్న, నా తండ్రి, ఈ వంటి వారిపై ఆకాశం ఉంది కానీ క్రింద భూమి ఎందు కానీ మరి ఎవరు లేరయ్యా. నీవే ఎస్లో నీవే, అందరూ చెప్పాలి. నీవే నీవే చెప్పాలి. నీవే. Yes. Thank you, Lord. Yes, Lord. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ నీవే 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 నీవే. మరొకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసు నీవే నీవే. గట్టిగా గట్టిగా నీవే నీవే నీవే. నా తండ్రి, నా తల్లి, నా నాయక, నా పోషక, నా సర్వమా, నా దైవమా. యేసు నీవే నీవే అయ్యా. మరెవరు లేరు నాన్న. నీవే మహిమ 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 నీకే. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. గట్టిగా చప్పట్లు. యేసు యేసు. గట్టిగా చప్పట్లు దేవునికి స్తోత్రాలు చేద్దాం. యేసు నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ఆయన వంటి వారు ఎవరు లేరు. ఈ రాత్రి యేసు నామమునకు మాత్రమే మహిమ కలుగును గాక. గట్టిగా చప్పట్లు దేవునికి స్తోత్రాలు చేద్దాం. మీ అందరి కొరకు మరొక చక్కని పాట, శ్రేష్ఠ గీతాలతో, సొంపైన సంగీతముతో, సియోనులో ఇంపైన హోమాలతో స్తుతి సింహాసనం స్థాపిస్తామయ్యా అని పాడుతూ ప్రభును మహిమ పొందాం. మహత్యము గల రాజా, మహిమైశ్వర్య దేవ. la 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 la
సహాయకుడా విమోచకుడా స్తుతి పాత్రుడా నేను కీర్తింతును సహాయకుడా విమోచకుడా స్తుతి పాత్రుడా నేను కీర్తింతును మహాగణుడా మహోన్నతుడా స్తోత్రార్హుడా శ్రీ యేసువా Amen. Let me hear your amen. Give me a global amen. Amen. Today Katame egbea eganye nukeke bubu benade mia leti le maupe amenuve pe nukunu pe tiame egbere apeto ama tonchi o ai o glona mekele ahaujia benade amekele ahaujia de glone benade apeto ama tonchi o ai egbea o gba glone ke egbere apeto ama tonchi o ai o isi agble na wo ntodu ki o apeto amele ntinye toge ai o apeto ama nglombe egbe o se kakadeji ike maudona o tohere le psalmo pe agbale ta blaton vonne pupi blave vovi apetoa ede yepe subola o pe luvo pupi blave vo Enelia nugbedodo gande la fima ebe apetoa ma demona obede nuna pe o eye egbea na jo la fille kple da sedidi eye nele ho nugbedodo ya jisia Yehowa ne de yepe dolope lubo eye amesio kata si chola wokpo wope jidada oto nua egbe apetoa ade nyape lubo abe mauvi ene abe mau hoseto ene apetoa ma demona o benare nuna pe o wo ike ho apetoa Yesu jise ne hoese eye ne ho apetoa pe nya jise apetoa asra ukpo yo apetoa pe nko gbone benare apetoa me nyenye silo apetoa me gaton chinyo o apetoa hona nyelubo apetoa honam eye apetoa adoto wo gbedodorao apetoa miede akpenao mie kafu le nkeke nye ya nkeke ikene wo nkeke ike mivio mie le jijokpom le nuganu gan yo wo gene le lata eye kakadeji ya le miasi le wo nyame bena na de wo dola wo pe luvo na de vi wo pe luvo eye ame yo do jidenchi o ame yo hoji o sela ma de mona bena enuna pe o apeto mi do gbera bena ame yo va ame yo le toji gbakple adika vovovo a me do gbera bena dogo eye na tutu wo pe adasio na denu kakale wo pe jime eye na so jijo so de wo pe agbeme na cho dasediri de wo pe nume apeto debubu wo nyanti le wo pe agbe o me egbe de ka le Yesu pe nkome Yesu bo e la bena nye bele donchi na mi eye mawu mi do gbera benu yo kata wo ge mi le dodo ya me le fiensi ya mi cho kata gbere asi o me eye mi do gbera be cho azonji kaka va na si me mi awu egbe to anula wo gbogbo ntone khonu si anu nko eye na zan do nu de siade na zan wo amesi amina de siade bena na cho jijove bena na so ase chochove eye na de blanule le jisi ajime maupe gbogbo ne dezonu sento le fiensi ya
elabena le do gbe na mi bena afi Mawu ƒe gbɔgbɔ le la gaɖeɖe le afi ma mi do gbe ɖa bena fiesi ya la bena gaɖeɖe ne su dukɔwo si ame yiwo le babla te ame yiwo le xaxa me wola kpɔ dzidzɔ elabena woxɔ katutu eye mi Bibla gblɔ bena afi ke Mawu ƒe gbɔgbɔ le la dzidzɔ le afi ma dzidzɔ ne ge ɖe gome kpɔla ɖe sia ɖe ƒe agbe fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me miede akpe na wo elabena le ɖo to miaƒe gbedodoɖa le Yesu ƒe ŋkɔ kɔkɔea me miedo gbe ɖa le amen ne le xɔe se bena Mawu se gbedodoɖa gblɔ be amen. As we are standing, Esi mie le tsitrenu mina ne miatsɔ miaƒe ɖoɖo gbalẽawo miayi ɖe ɖoɖo gbalẽa ƒe axa velia ye miadzi bena dziƒo ɖiɖi. what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I had wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He made the need of my heart shadows dispelling. With joy, I am telling, he made all the darkness depart. Born of the Spirit, with life from above, into God's family divine, justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine. And the transaction so quickly was made. When as a sinner I came, took of the offer of grace he did proffer. He saved me. Oh, praise his dear name. Now, I have a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure. There, in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believe riches eternal and blessings supernal from his precious hand I received. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins were washed away and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul.
has made. When as a sinner I came, took on the offering grace, He did proffer, He saved me, oh praises their name. Heaven came down and glory filled my soul, filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul, filled my soul. Now I'm a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure. There is no mansion sublime, and it's because of that wonderful day when at the cross I believe. Riches eternal and mercy supernal from His precious hand I received. Heaven came down and glory filled my soul, filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul, filled my soul. Praise the Lord. We thank God for an Wakafu opportunity to be Mawu part of the mie Global de Crusade this akpena month. Mawu We ben thank God mie for the kpo wonderful gomele things the Dutoƒo Lord Mawu has kaka done ya me through mie our gada prayers in akpena the course of this Global Crusade. yo Brethren, Mawu le it's a great woto privilege to be mia here pe again to pastor want to ji pray. novio e ya ganye mon kpokpo ne bina mia do gbeda le gapopo ya me mia do gbeda le tukon yo kata me avale ye hunya le mia kpo nu Bible agbon le Bible pe agbale Salmo pe agbale tabla ne blaton vonne pupuwi etonlia ebena amekele agbejim amesi loin nkeke gede be ya kpo jogbenyuem bora ebe vio mi va mi leto de nunye ne mia fia Yehowa vonvon afi yo kata avawoli afi yo kata hunyale afi yo kata ye jukomea agbenono sesele mia dogbera mie lese ava gbakple ava ntirio to gbedodo da me gbakple ntifafa pe nusemela mia dem ade adika omo kata da mia dogbera be na fisi afi ke avalela nutifafa ne gede jukomo me be na nutifafa ne gede juko yo me avale o apeto o nutifafa ne gere mia pe juko me ne gere anyigbadi juko me afi yo kata ye avale le Asia la nutifafa neva le Africa la nutifafa neva le America la nutifafa neva le Australia afisi afi nutifafa neva kenu eye na doli dogbeda na tona mobenari ne nutifafa ne no mia pe anyigbadi ne no kikia me nutifafa ne gere afisi afi le Yesu to comme mie dogbeda le nya dogbeda le kikia pe jukon tokedota nya dogbeda le Ethiopia pe ajeri ta nya
ole nonome de gade mento nya dogbera bena Mawu nuso katatoa nena benti va fane like le Ethiopia pe diere po meyo kata le khame anuti va fane gede api Mawu kenu na dogbera benare apawo ne note nuti va fane yide Ethiopia pe diere nina mi aga dogbera nya dogbera le there's political upheaval, there's killing and bloodshed. Amewu ple kode ani ele jumame ata pomeyo kata ye hunya webena ntiva family nya dogbera bena apeto na bena nonome yikele family jumame ane note. Think of what the person by your side is saying. Meka kwa mekela haoji o kenu na dogbera Yesu ele se bedodora o blobe apeto nuti fafa ne gede ejumame ameyo kata le eju ike oyobe Honduras of Central America. America pe titina eju ko le tepema nya dogbera lota nya le tepema o bena nuti fafa sia ne chon ti fafa afima o apeto iravio le America pe eju ko le America pe titina dodomea apeto 2 ans que nous na dogbera nya dogbera le Syriata nya dogbera le Syriata so kaka pe akpe wi de kelia mea Syria me kponu ti fa kpo o amegedo okule nya me mina ne mi adogbera bena Mawu nena bena Yesu Kristo pe nu ti fa iko nana ne gede ejuma me afisi yike apalea bena apanu necho Syria pe te pedolia o menya ti fa kpo o nu ti fa ne suosi apeto na bena wa kpo nu ti fa le me o le Yesu pe nkome mina mi adogbera le Sudan pe anyere obe ame akpe akpo wo si lo pe apome le avata nya dogbera be nya yo Yesu pe nko le Sudan pe anyere be na nti fa ne gere te pe ma apeto mspe nu sene didi de te pe ma nya dogbera be na nti fa ne va be na re agbe no le nti fa me ne gere Sudan pe anyere be na let's pray. Na mi adogbera le Venezuela enye juike nya galete pe manto ame akpo osile wope apome le apawo wonchi le kuhi ke le jole juameta dogbera bena apeto ame osile wope apome a pota apeto 2 ans le wope juome apeto na bena nti va fane gede wope juome ejuyo kata meye wole apeto benade onti fafa ne jideji le jumo mele Yesu pe nkome nti fafa ne pe ne lolo ne jideji nti fafa ne gere anyigbaji juko katame Congo pe juome nya dogbera le jukan vota benade mo pe nti fafa ne gere jumo me Mawu ne 2 ans apeto ne 2 ans le Yesu pe nkome dogbera le amen. Le Luka pe agbaletave marle mia dogbera le mope ameo kata yo kata sonyanyua le dowom Bibla globena bena Mawu dolare jipo pe dolao o le dira o le kafu Mawu le jipo obe nutifafa vana amegbeto kata mia dogbera le mope amesiamina yo kata le nyanyua de asi le degbefa Yesu Kristo pe nko mbedade no le doya womla nu sia de kento matema chitre de woncho nya dogbera le pastor WF Kumuyi benade apeto ne Mawu me pe nu sen apeto na benade emono vune benade amade kento matema chwa gbolun kono afisi yike wavai dola benade enya ne Mawu ne chonya ne dogbera apeto ameyo kata hia apeto avunlele ne vana ameyo kata hia vunlele nutiva fane ina ameyo kata hia nutiva fa dijeme ne su ameyo kata hia dijeme si apeto wo tifiadupe neva wo fiadudu neva
dogbera na gblɔ be aƒetɔ ŋutifafa nesu ame yiwo katã hiã ŋutifafa si ame yiwo hiã avulélea nesu wo si aƒetɔ na be wo fiaɖuƒe neva eye woawɔ wo lɔlɔnu le anyigba dzi eye le nuwu míado gbe ɖa be aƒetɔ míele bia wo ŋuti kɔkɔe bena nazã mɔnukpɔkpɔwo le teƒe sia teƒe Mawu ne kplɔ dukɔwo va ye ŋutɔ ɖokui gbɔ ne dɔ yeƒe amewo aƒetɔa ne kpɔ yeƒe dukɔwo ta yeƒe amesiaminawo ta Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti nakɔ le amewo ƒe agbe me le dukɔ sia dukɔ yi ke me ye aʋawɔ le do gbe ɖa eye nato na mɔ bena le aƒetɔ xɔ ŋuti kɔkɔe xɔ bubu le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me miedo gbe ɖa le eye hamea ne gblɔ be amen zi ɖeka ke gagblẽ ke amen míado gbe ɖa azɔ Mawu nu siwo katã tɔm aƒetɔ Yesu Kristo fofo ŋutifafa fia miedo gbe ɖa be ŋutifafa ne va na míaƒe dukɔwo ŋutifafa ne va na míaƒe xexea me ame yiwo katã le tofu me aʋawɔ mea ŋutifafa ne su wo si le xexea me ƒe dukɔwo katã me la mi le do gbe ɖa bena ŋutifafa ne de teƒe mawo vevietɔ nyanyua ƒe dɔwɔlawo yi ke nye pastor W Kumuyi do ŋusẽwo eye wo amesisi ne nɔ wo dzi wo gbɔgbɔ kɔkɔ ne nɔ woƒe axadzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le amen me be ame sia ame ne gblɔ be amen amen yi ke adi le xexea me katã amen miawoe zɔ va DEDEKPƆKPƆ blibo to KRISTO dzi ƒe dutoƒo mɔ kaka na xexea godoa miawoe zɔ va ŋkeke Enelia me ŋkeke gbãtɔ yi ke Lazaro enɔ ŋkeke Enelia gbe ye Yesu va eye wòfɔ Lazaro tso amekukuwo dome ame yiwo katã le nuvɔ ƒe yɔdome ame yiwo katã le dɔléle ƒe yɔdome ame yiwo katã le Satana ƒe amedziɖuɖu ƒe yɔdomea le fiẽsia miafɔ ɖe tsitre le Yesu ƒe ŋkɔ me akpe na Mawu elabena le to dzi fiẽsia akpe na Mawu elabena ne le to dzi le xexea ƒe teƒe sia teƒe ke ne le Asia Europa Amerika Oceania afi sia afi ke ne le Afrika fiẽsia tɔwoe lo me be fiẽsia DEDEKPƆKPƆ li na ame sia ame me dzi be mabia wo lo me ka ye le mia dome ye le dzi bena DEDEKPƆKPƆ de blibo ne su esi fiẽsia o ne wo ya kɔ asi wo dzi na ʋuʋui na aƒetɔ la aƒetɔ akpɔ o ekpɔ o eye atsɔ dzimedzidzima na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me tafla tie lo do ŋkue dzi dutoƒo mɔ nyakaka ele dzi yi ge etsɔ dzo ɖa gbe eye awenu bra ɖa gbe le dzinu 11 ƒe ŋkeke 29 dzi gbakple enu yi ke Mawu le wɔwɔ ge le agbo me enu yi ke Mawu la wɔ le mía dome fiẽsia me be ɖe nadzo fiẽsia kple dzidzɔ eye nave de ame bubuwo gbɔ etsɔ ŋdi bena ɖe etsɔ fiẽ la nakplɔ wo va woakpɔ gome le dutoƒo mɔ nyakaka me gane tututu fiẽsi gane eye Mawu ƒe amewo katã dɔwɔlawo le tsɔtsi vovovowo me Mawu ƒe amesiaminawo woaɖo ŋkue dzi pastorwo ƒe tutuɖoa ele dzi yim dzo ɖa gbe ŋdi kple bra ɖa gbe eye adze gɔme di gandre ne mekpɔkpɔ gome le kplɔlawo ƒe tutuɖo ya me o ɖe tafla tselo etsɔtɔ ya megada wo ƒu o eye bra ɖa gbe yi ke woatsɔ ƒonuwo katã ta la aƒetɔ adzra ŋɖe ɖo ɖi na wo sia eye numa atrɔ agbe o ahe tɔtrɔ va subɔsubɔ dɔwɔame atrɔ agbe o eye awɔ nu yeye ɖe awɔe be ɖe natrɔ zu mɔ ƒe amesiamina yeye natrɔ zu amesiamina yeye taflatse megada wo ƒu o etsɔtɔa megada wo ƒu o etsɔa aƒetɔa ele nɔ te kpɔ o gbakple wo yayra ƒe koli eye
Nele jesi mo pa mesiaminade dolade le hameade me alo dolade nakpe bena echo bakpe bradagbe no akpo gomele me eye hosito pe akplon endudude avame le Dutoƒo Mawu kaka ya me ameyo kata kpo dede le miape hamo kata me aleke pe dodua avame eye gave me tutututu wa aga na mi nugomere de gedo sokudenchi mia pe pastor akpojijo nto bena na kpo gomele lekepe gododo gan ya metafla cheme ga depu o ameyo chope agbena Kristo a mila dogo kplo eye mia srawo kpo mia anokpo anonao tuturo kakavana simeye watim achi eye le gododo ya me watima akpero onchile eyata mingati apeme o le dodo ya me a nye de luvo de pe dodo e onye eye luvo yo mie de la mi akpere wanchi bena wa je Kristo yo me naga zon kple Kristo eye mi akpere wanchi mi kponu ike Barnaba wona Paulo ekpede Paulo nchi eye wo donu sen ne de me wo esia ode anyene mi mekunya apostle Paulo o doma hin apostle Paulo de nenye le nyamechocho wo mfifi le Dutoƒo Mawu kaka ikenye DEDEKPƆKPƆ BLIBO to Kristo jin mingabuo o mingadasio wa tinenema o mitio yome mi akpede wonchi eye mi anabe wa kpo gomele gododo gan ya me eye wa ti iye wati le Kristo me eye wa no chitre sesie na apetoa esi anye doda si gan ike apetoa gble dynamique afijo eye tomo pa menveve me amima donkpe apetoa o edo jide mianchi eye akademiaji esi me kesino to ale dogbera benade onedo amedo onedo Lazaro do de yefo ogbo ebe ao Lazaro mayo bel Mose o kple nyagbondi lo la nyigbanji eye miawe nye Mose o le miape hwenu eye midola avec pera monchi avec dojipo na mo You've seen how we raised the dead. You've seen how we brought to life. You've seen how we healed the sick. You've seen how we touched the lame. You saw it all how it started. You've seen all how it went. You know that He's still living. You know that He still saves, and He will save you with His great redemption power, and He will this dried up bones will rise. You just believe it, and you receive it. After full redemption, GCK, and He will save with His great redemption power. You've seen how He raised the dead. You've seen how He brought to life. You've seen how He healed the sick. You've seen how He touched the lame. You saw it all how it started. You've seen all how it went. You know that He's still living. You know that He still saves.
just believe it, and you receive it. After full redemption, GCK, and he will say, with his great redemption power. Welcome to the weekly announcements. We have an exciting lineup of events and activities. First up, we have the highly impactful GCK, Global Crusade with Kumuyi program. You can tell me you've not heard about it. The Impact Academy? This academy equips youth with the tools and knowledge to make a positive change in their lives and make a lasting impact for Christ in their communities. For our esteemed ministers, we have the upcoming Ministers and Professional Conference. This conference is a unique platform where ministers and professionals from different backgrounds and denominations come together to glean wisdom, share experiences, and receive fresh insights for their pastoral and leadership roles. Tune in to GCK Daily for daily devotionals and insightful messages from Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Experience the power of transformation through our impact sessions, designed to empower youth for a life of purpose and influence. Don't forget to check out TKC, the King Circle, our vibrant and interactive online community where you can connect with fellow believers, join engaging discussions, and access valuable resources to strengthen your faith journey. Stay tuned to GCK TV and GCK Radio for uplifting sermons, worship sessions, and inspiring testimonies. For those with a heart for global missions, we are thrilled to announce our Global Missions Immersion Program, GMIP. This program offers a life-changing opportunity to experience firsthand the transformative power of missions, as we reach out to those in need and spread the love of Christ to the nations. Lastly, for our young stars, we present Stars, Standing Tall as a Star. This program is designed to empower our children and youth to shine brightly for Jesus, nurturing their gifts, talents, and character to impact their generation positively. For more information about these events and to stay connected with us, please visit our website at www.dclm.org. You can also follow us on social media for regular updates and inspiring content. To life, you've seen how we heal the sick, you've seen how we touch the lame, you saw it all how it started, you've seen all how it went. You know that He's still living, you know that He still saves, and He will save you with His great redemption power. Just believe it, and you receive it. After full redemption, GCK, and He will save
We now bring you choir ministrations from regions, states, and nations across the world. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. And I tried with all my might, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. And just when I ran out of the road, I met a man I didn't know, and he told me that I was
was not alone. He picks me up, he turns me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free and unsaved. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burning and bitter night. You can't just keep them moving. No one's welcome here. From now till I walk the street of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picks me up, he turns me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free and unsaved. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I never chose me. There's always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line. But all the other not quite. We all never get it right. But it turns out that the one that you were looking for all this time. So I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. They listen to rescue me, give my heart a song to sing. I live what I want to sing, nobody but Jesus. I live what I want to sing, nobody but Jesus. Moses had stage fright, moving on the rock to a sword fight. You picked 12 outsiders, nobody would have chosen you. You changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that they start talking to me, saying, who do you think you are? I said, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Since you rescued me, you give my heart a song to sing. I live what I want to sing, nobody but Jesus. Nobody but Jesus. Let me go down, down, down in history. As another blood of faith, member of the family. I mean, they all for them and live well, that's family. I'm living for the world to sing, nobody but Jesus. I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I live what I want to sing, nobody but Jesus. I live what I want to sing, nobody but Jesus. I live what I want to see, nobody but Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory be to God. For GCK, it's been a wonderful time in the presence of the Lord. And we're receiving great testimonies ahead of the message of the man of God coming up shortly. Here's some of the testimonies we're receiving. And we expect it was your next to testify. Here are some of the testimonies now, broadcasting live. Nathaniel Faith from River State, Nigeria wrote, I just received my total healing and deliverance from satanic attacks. Paul Arthur from Port Harcourt, Nigeria wrote, I want to thank God. I went for his healing on my scrotum. I went for his scan. I was diagnosed that I had hydrocele. But immediately after the prayers, the swelling disappeared. Glory be to God. United States of America. America englonu bena ye hodoyoyo le ewu. Want to bless the name of the Lord for what he did for him. Ewu kametutu. He started limping when he was a year and 7 months. Ebe epe devia He edo was seriously limping. jinu amandria ejedo. Exactly was the problem. Mega tele sonyo yo menya nui kenye kuhia tutututu. Really get what the problem was. So we took him to a bone healer and the bone Yo healer pleso ina ameike kpona pupe nya ugbo. a number of time, probably 3 months. Obe That was a waso week before the August 2022 jinu crusade. ton aso do le devianti eye le jinu Enelia pe Dutoƒo Mawu kaka la me ye so tagbedoda ya so do Mawu pe nkume. If he continues like that, it means he's going to limp. And so I wrote the prayer request. I kept praying, telling God that if he can really heal this my son, I'll serve him all the Ebe days ye of my tona life. Mawu bena nebe yodo ye pe via That Thursday, Friday, Saturday. ye nglojo gbedoda ya tagbedoda ya de umaji Asking God to heal him. Then ile bia mo bena ne Wednesday, yodo de via ne. the day, on Tuesday, the next day, that was when we discovered. We woke up that very morning. That is after the crusade. Mi fon nu dikanye le Dutoƒo Mawu kaka megbea ye devia ele zonywede ele tikpo eye mejibe ma dakpe na Mawu mejibe ma dakpe na pastor gan le nuyo kata Mawu le toji le wo Mawu ne yire gbogbo de le Yesu pe nkome. Novi Priscilla cho Lagos ebe Yesu ikenye hihia pe de la ewe na ye. Alevia povu ehetotrova ipe agbeme. Novide cho Nigeria ebe wason chikokwe na Mawu ye dakpe na Mawu bena eyodo na ye le bohi pe dolele sime. Wakafu Mawu ye pe nkwenye John le jinu Adelia me. Suspended ceiling installer. As I went to work, I climbed the scaffold. As I was doing my job, the scaffold Yele edowom and I fell down from the scaffold. As I landed, eye na de domea ye jani eye near my ankle. ye pe That's how they break my leg. afo pe As he break the leg, I cannot walk. I was carried from that point. engena ye epwa dompo engela fima eye magatim azwazonyo eye okoko so ide ameiko dona nugbo eye ke ye de afima ntu ado pejibe na epwange eye oso ekpo achide so blatere afuonchi na ye jinu Adelia Andrelia Enelia eye Enelia mea ye GCK pe dodo ava ye tanya ikodo na ye nyebena nusen ike dunaji ye nani ye se pastor pe maunya eye wonula ebe mi adogbera bena mesia meke kuhide la fide na neso asidade ye so asidade ye pe afoji afo ikenge na yaji ebe ye no sesem benare epucha na mo vore yare ye nto ewonu metotoa eye gbe yo dora gbe ma gbe pe zame yo gbe amen ye chen gbe amen le ezama me pe GCK pe zama me a
nsen idunaji slept. ebe ye And the do heavenly alon visitor visited me. ebe jipo sra ikpo eye o sra ikpo la eye o huhu afo ye no kpomlo After they finished, eye esi o wevo le ndikanye de ye fonde ye kpo be vese so kata la fo ame o jo ye zia fo a ti alo videji ti asideji ye mele se veve ko fifi ye chitre ye mele se veve be nuku nu kpo melelo alo nu te ganya vo to mo pa menu veve mere ebe ye chite ye dasikpo adare ye kpo ye chitre ye chitre le pe afovia oji eye ye koko edoko ye leson eye ye leson ye de aforika ye de afovelia ye do jesibe nusi anu jo wakafumawu from there, cho my wife was Be telling ma me gbeji. I should not. I say, wait. esronye le globe Jesus mega healed sikwe someone, we tell him, ebe rise up ebe and walk. yesu yodo amo ebe na chitre na sonsonli Put the faith in action. eye I will ye walk ye chitre down eye outside ye my zon compound azonli and go down. ye zon From that le ye day, pe that's how ape I me drop ya tem apuju eye so gbe ma gbeja ye so apu apugbelo on my shoes. I'm Yele walking do up afokpa. and I say, may all glory Yele praise zon. be to our God. ye so nu chikoko na mawu My name is Moses. oyombe On 20 October, I Moses. just received a heavy breeze, Le- and that breeze that happened to me make my body. I was paralyzed. For patient that has Ebe le weakness in tinu any woli part of ame. the body, especially the hand and the leg, that can be called paralysis. plibo The commonest thing that one can think of is stroke. ma Especially wona in bena ages of akpare 45 katutu and na me above pe like that. dolele The ne ages are coming a bit lower than that. I called the brethren that were around to pray along with me. no The next ye day yo I no was vio out to bo get ne to va go do hospital. gbera On pede reaching yenti hospital, they say they cannot do it. That the thing have expect that I scatter my brain. I should call to go to general hospital. My wife said no. I should go home. That God of GCK will do my healing for Bori. And that time, as I connected to GCK, oja ojisike le the glory bori of le God, yi ma me when pastor the GS eye minister, to the mo first pe day, amen veve me nkeke gbanto pastor glomonia eye wo do gbera be ame yi o plibo ye tension alo e o plibo akpare katutu na o ebe ye pe afo asanla ye matema kokwe o ke velia ye to azonliji kaka dodo ana wenu a ye zon azonli Hand of anyone that is solved within a very short time frame like that. everybody was surprised. To the glory ewo of God, moya na that is how God healed amesiame me. ye Praise the so Lord. chikokwe na mawu ike yodo na ye wakafu mawu Precious Mwape from Lusaka, Zambia wrote, "Thank you, Jesus no vide Christ. so I lusaka received zambia my healing ebe na from wada sight pe na mawu problems ela and be na weakness of the enu body pokpo is gone. pe dolele no Praise the eji Lord." eye mawu yodo na ye ewo nukunu na ye samuel elawale ola le united ebe na de ebe mawu yodo na ye esime pastor wf Kumuyi dogbera vo mawu na ye doyoyo waso nu chikokwe na mawu hallelujah eye enu gede o gale moji gbona esime mopa mesiamina ava fiesia ne You hwesia are next to give a testimony. ewe anye Redemptive ameke power by adidase Jesus Christ. elabena For all. yesu kristo penusen ike nana DEDEKPỌKPỌ BLIBO It's a beautiful song and a peppy song. మీ అందరికీ నచ్చే సాంగ్. మీ అందరి కోసం స్పెషల్ గా ఈరోజు పాడుతున్నాను ఈ సాంగ్. స్తోత్రములు స్తోత్రములు స్తోత్రార్హుడా యేసువా నిత్యము కీర్తింతుము స్తోత్రములు స్తోత్రములు యేసునికే స్తోత్రములు నిత్య స్తుతులు చెల్లింతుము
Thank you so much. ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ, స్వాగతం సుస్వాగతం యేసునామంలో. ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ, స్వాగతం సుస్వాగతం యేసునామంలో. నీ బ్రతుకులో పాపమా కలతలా, నీ హృదయంలో బాధలా కన్నీరా, నీ కన్నీరంతా తుడిచివేయు రాజు యేసు కోసం. ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ, స్వాగతం సుస్వాగతం యేసునామంలో. దీక్ష స్వభావంతో ధ్యాన స్వభావమై వెతికే వారికంతా కనబడు దీపము. యేసురాజు మాటలే వినుట ధన్యము, వినుట వల్ల విశ్వాసం అధికమధికము. ఆత్మలో దాహము తీరును రండి, ఆనందం ఆనందం హల్లెలూయా. ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ, స్వాగతం సుస్వాగతం యేసునామంలో. ప్రభు యేసు మాటలే పెదవిలో మాటలై జీవ వృక్షంబుగా ఫలించాలని పెదవితో పలికెదం మంచి మాటలే. హృదయమంత యేసు ప్రభుని ప్రేమ మాటలే. నింపెదం నింపెదం కోరెదం పొందెదం ఆనందం ఆనందం హల్లెలూయా. ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ, స్వాగతం సుస్వాగతం యేసునామంలో. నీ బ్రతుకులో పాపమా కలతలా, నీ హృదయంలో బాధలా కన్నీరా, నీ కన్నీరంతా తుడిచివేయు రాజు యేసు కోసం. ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ, స్వాగతం సుస్వాగతం యేసునామంలో. గొప్ప దైవజనుడు డాక్టర్ కుమియు గారిని మీకు పరిచయం చేయడం నా భాగ్యంగా ఎంచుకుంటున్నాను. Basically, he's a mathematician. వాస్తవానికి ఆయన గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు. He started a Bible study ఆయన బైబిల్ స్టడీని ప్రారంభించారు. that grew and to a large extent. అది పెరిగి 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 చాలా ఉన్నతంగా మారింది. First it turned to a church. మొదట ఒక సంఘంగా మారింది. Then many churches. ఆ తర్వాత అనేక సంఘాలుగా మారాయి. And then God gave him a vision about GCK, Global Crusade with Kumuyi. గ్లోబల్ క్రూసైడ్ విత్ కుమియి గారు అని ఒక గొప్ప దర్శనాన్ని దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు.
He's a blessing to countless people throughout the world. ప్రపంచం అంతటా కూడా లెక్కలేనంత మందికి గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా మారాడు ఆయన. He has established many universities. అనేక యూనివర్సిటీస్ వారు ప్రారంభించారు. చప్పట్లు కొడదాం. Hallelujah. Hallelujah. Blessing to many people. అనేక మందికి వారు ఆశీర్వాదంగా ఉన్నారు. He loved a nation. మన దేశాన్ని ప్రేమిస్తూ వచ్చారు. He loved a people. మన ప్రజలంటే ప్రేమ. In future, రాబోయే దినాల్లో our children are going to study in the universities. మన పిల్లలు కూడా అనేక యూనివర్సిటీల్లో చదవబోతున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Very disciplined person and very disciplined ministry. చాలా క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తి, అంతేకాకుండా క్రమశిక్షణ కలిగిన పరిచర్య. You are going to be blessed tonight. ఈ రాత్రి మనం ఆశీర్వదించబడబోతున్నాం. Hallelujah. చెప్పండి. Let us all welcome Dr. Kumuyi garu to give the powerful word to us. Pastor Kumuyi lava. Ayo agboro mawu nya unse tonami. Dr. Kumuyi gariki చప్పట్లు బాగా శబ్దం రావాలి. Come on. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టు. Ijradu. Hallelujah. Hallelujah. దైవజనులు డాక్టర్ సుదర్శన్ వాయి గారు తెలుగులోనికి తర్జుమా చేయాలని కోరుతున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. It's wonderful to be with you. Enyontobe wa no kple mi. To have this gathering together. Edunono ya me miele. Celebration. Christmas be azandudua. Nyamia dumia to donko. So keke ajiba rogbe, ke gbanto ajiba rogbe. The Lord is about to reveal himself to you. Apotola aderu ku afian o. In the revelation of himself, Eyanye yen topo de refian si anye ya yira na o. he loves us. Elomi He will save those who need salvation. ame yo hia DEDEKPỌKPỌ adewo. And those who need healing. Ame yo hia doyoyoa. Mawa doyolai. Is a deliverer. Mawa katulai. And at the mention of the name of Jesus, Nemi yo Yesu bonkoa. the sick will be healed. Dono wa haya. The oppressed will be delivered. Ame yo tera nyokpo The katutu. tormented will be set free. Ame yo le funya mo wakpo gadede. As you have come. Esi mieva. You have worshiped the Lord. Eye mi subo apotoa. You have lifted up Christ. Eye mi do Kristo rejia. He also will bring a blessing to you from heaven. Eye ha lacho ya iracho jipo abanamiro. Together. Minami ado gbera de tu. Father, Fofo mi da pe na o. bless your name. Mi yira o nko. Glorify your name. Mi kafu o nko. What a great and a gracious God you are. O mawu gan mawu nyue nenye. Pray that your greatness will be revealed to everyone. Ame do gbera be wo gan nyenye la de fi amesiame. Goodness revealed to everyone. O domenyo a de fi amesiame. And the abundant, inexhaustible grace revealed to everyone today. Eye wa monveve manya gblo a de ru ku fi amesiame gbe. Bless your people. Ira o dukwa. Draw them closer unto yourself. Gblo va do ku ogbo. Magnify the name of Christ. Ko Kristo bo nko nchi. Manifest the miracle working power of Christ. Kristo bo nse ke wanukunu aderego. Thank you, Lord. Apoto mi da pe na o. In Jesus' name we pray. Le Yesu po nko me mi do gbera le. As you know, Abele mi nyene a. together for pre-Christmas celebration. Mieva mi adu asan je nko na Christmas. Christmas. On globe Christmas a. Christ at the beginning. Christ je gome. Then you have M-A-S. Eye ma ase ve wonu da. Today I'm going to look at Christ with that letter M. Egbe mi afonfo so Kristo nti ye mu ama kpole do. Tomorrow I'll be looking at Christ with that letter A. Eso a ma fonso Kristo nti si a ma no mo. I'm going to look at that word Christ and the S. Eye amagba ma fonu kore Kristo nti eye se ama no mo. Today the letter M. Egbe a ma. The afflicted Christ, the mediator between God and all men. Kristo si odore di. Eye onya avulela le mi akplo ma odome. Christ lifted up.
Kristo si odoro dzi. Kristo si odoro dzi. Kristo si odoro dzi na wo be na kpɔe. Be na xɔ edzi se. Be na kpɔ yayra. Kristo si odoro dzi. Kristo ma si odoro dzi ye nya avulela le Mawu kple amegbetɔ katã dome. Kristo ŋutɔ gblɔ be woado ye ɖe dzi. Eye wògblɔ nɛ be ne wodo ye ɖe dzia nu yi ke la dzɔ tso eme yawɔe. Ebena ne wodo ye ɖe dzia nu yi ke la dzɔa. Ne tɔ be wodo ye ɖe dzia ɖeɖekpɔkpɔ yi ke la va na o. Eye ne yibe wokɔ ye ɖe dzia Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la to dziƒo ava. Yohana ta 8 kuku blaton vovelia. Yohana ta 8 kuku blaton vovelia. Kristo ya. Ye ŋutɔ gblɔ nu si ke adzɔa. Ebe ne wokɔ ye ɖe dzia. Eye nye la ne woakɔm ɖe dzi tso anyigba dzi la mahe amewo katã va nye ŋutɔ gbɔnye. Eye nyea no kɔm ɖe dzi tso anyigba dzia. Nu yi ke la dzɔ tso nu ma mea. Eme so nu yi ke la kplɔ ɖoa. Viɖe yi ke la kplɔ nu ma ɖoa. Bena nye la mahe amewo katã ava nye ŋutɔ gbɔnye. Wodo ɖe dzi le atsisoga ŋuti. Eku ɖe wò nu vɔ̃wo ta. Woɖii. Le ŋkeke tɔ̃a gbea wofɔe ɖe tsitre. Esi wofɔ tso ame kuku dome megbea. Be asɔ ɖe fia bena Kristo be tsiretsia menye bena enya wawula wònye o. Eɖe eɖokui fia nusrɔ̃lawo. Eɖe eɖokui fia amewu ame alɔfa ɖeka. Some people think that they've been lifted up after Christ died, after he rose again. They thought it's like the people are dreaming. Agblɔ bena Kristo aɖe eɖokui fia ado ye ɖe dzia. Enye nu yi ke nye amewo le drɔ̃e kum be nyae, drɔ̃e kuku amewo bu be drɔ̃e kuku be nyae. And they call that dream hallucination. Eye woyɔ enyama bena tagbɔgbegble dɔ. 5 people having the same dream at the same time. Ame etɔ̃ ku drɔ̃ma gaƒoƒo ɖeka me. 100 people. Ame alɔfa atɔ̃. The same dream at the same time. Ɖewo katã ku drɔ̃ ɖeka le gaƒoƒo ɖeka dzia. The resurrection of Christ Eye Kristo be tsitretsia was known for 500 people, more than 500 at the same time. eye ame alɔfa atɔ̃, amewu alɔfa atɔ̃ wokpɔe gaƒoƒo ɖeka me. Eku. Woɖii. Egafɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome. If I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Nye la no kɔm ɖe dzi tso anyigba dzi la, mahe amewo va nye ŋutɔ gbɔnye. Kristo ƒe ku. Kristo ƒe tsitretsia. Kristo dodo ɖe dzia. Yenye bena ɖi la he amewo katã va ye ŋutɔ ɖokui gbɔ. Ame ɖewo bui bena Kristoa Israelviwo tɔ ɖeɖe ko wònye. Ame ɖewo bui bena ɖi eɣedzeƒetɔ ɖeɖe tɔ ko nyi Kristoa. Alo ɣetoɖoƒetɔ ɖeɖe tɔ ko nyi Kristoa. Esi ke míetso Israel, esi ke míetso ɣetoɖoƒewo ta. Ba mi nya nu yi ke Yesu gblɔa. Ebena ne wokɔm ɖe dzia. Ne mefɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo domea. Ne tsitretsi be ŋusẽ tso Mawu ŋusẽ katã gbɔ va hom tso ame kukuwo domea. Makplɔ. Mahe amewo menye Israel ɖeɖe o lo.
Mahamo. Menye retoropoto de dolo. Mahamo katava nyanto gbonye. Kristo si odoroji. Amesinya vulela le mau kple amegbeto dome. Apotolo koereji. Esi le va fia ya. Ele kpo Kristo be kokorojia. Ye le kho Kristo be dodorojia jisia. Mo kwese. Be Yesu nye mau vila. Mo kwese. Ekure tanye. Mo kwese. Odi. Mo kwese. Ega fore chitre. Ne le voie me kple wonu. Ele kwese le wojime. Be Kristo kure onu vonta. Be Kristo fore chitre khana afia toto. Akpo dede. Amokata la fi safi. Le India amokata. Le Asia amokata. Afiokata amokata. Ne edo jesibena oko Kristo rejia. Minana kwa reju. Nous te mia kwa la fia. Banto. Avulela le mau kple nouveau la odome. Nous me jode mau kple amokata dome. Evelia. Amanvava do na amesho boboro kuya. Amanvava do. Amanvava lina amokata. Amanvava lina amesho me jena maupo DEDEKPƆKPỌ o. Mau amanvava cho mau sekata to antogbo. E mau me globena yento ya ira mesiame. E Kristo vava. Bena wale la mokata do me kple mau. Yete o ko ere jilo. Yete o kure ta odo. Yete o foro chite to me ko do medo. Ne Kristo si okore dia eva amanvava doli wa wode amesio kata boboro kuya gbogbo. Eben brai pokpo kple domonyonyo lina dolno. Nous vont les amokata doma. Menye Israël de alo retoropoto de kova amokata doma. Fukpekpe le afisi afi. Menye Israël de alo retoropoto de boko nyagbo la fia ha nous vont aller. Afike nous vont les amaba munvo vana. Afike nous vont pas moto nous les. Mau po domonyo gavana fima. Manye Israël de alo retoropoto de bot koye dans le lelo. Elle nyagbo ha. Mau po domonyo, mau po munvo avana dono la fia. Avana ameyo le fukpem la fille. Mau pon blanc pokpo pre domonyona fukpe lao sur le dolum. Mia ponu sia o de ka. Banto nya vulela. Le mau pre nouveau lao dome. Ni ko Timothée banto tavia. Buku tolia. Between God and
sinful men. Avulela le Mawu kple amegbetɔwo dome, nuvɔ̃wɔlawo dome. Who's a mediator? Meka nye avulela. Somebody who mediates Ame si ke le na avu between two people. le ame eve dome. You have A, you have B. Ame ɖeka kple velia woli. A and B are turned against each other. Eye ame ɖeka ma kple velia ma wotsitre wo nɔnɔewo ŋuti. For A to be satisfied, he needs reconciliation, he needs togetherness, unity with B. Va ne ame gbãtɔa la kpɔ ŋudzedze tomefafa kple ame velia ele bena woadrɔ̃ nya le wo dome. Mawu amegã, Mawu kɔkɔe, Mawu lɔlɔ̃tɔ, amegbetɔ nuvɔ̃wɔla, Mawu amegbetɔ si ke le vitsuku abe aɖeɖi ene. Amegbetɔ yi ke ƒoa nu tso ʋuʋudedi kple ɖiƒoƒo me. Vɔ gake ne amegbetɔ la kpɔ dzidzɔa, ne amegbetɔ la kpɔ ŋudzedzea, ale wode se ne bena woalé avulo ye kple wɔla dome. Vɔa ele bena avuléla nenɔ anyi. Ele be avuléla nenɔ Mawu kɔkɔe kple nuvɔ̃wɔla dome. Nuvɔ̃ me ba afi sia afi ko lolo, ele ame sia ame me hã. Edzime susuwo, eƒe asi be nuwɔwɔwo, nu yiwo do ago tso eƒe nu me, yeƒe agbenɔnɔ. Amegbetɔ nye nuvɔ̃wɔla. Esi ke amegbetɔ ƒoɖi wògblẽ kɔ ɖo ta, Mawu mate ade ha kple kɔ gbegblẽ ɖo. Mawu mate ade ha kple nuvɔ̃ o. Mawu mate ade ƒome kple vɔ̃ o. Ye wɔ bena amegbetɔ kple Mawua mama le wo dome. Mawu gã li. Le Mawu kple amegbetɔwo dome. Eʋe ɖe mama eʋe ɖe le amegbetɔ kple Mawu dome. Mikpɔ toma ɖa. Mikpɔ togbea ɖa. Le etogbe kple togã ma domea, abalime li. Ede to ale gbegbe. Egoglo ale gbegbe bena womate asã di awɔ pɔn nɛ o. Mama yi ke le amegbetɔ kple Mawu dome. Edo yi ke ma amegbetɔ kple Mawu dome. Ede to ale gbegbe. Bena ame ɖe la awɔ ana ɖe dzi alo asã dzia. Ele bena wòadzi be yeatu doa. Hafi wòatu doa. Eye hafi ye nuvɔ̃ la tea atu ana dzi ava de Mawu gbɔ. Eye ame ɖeke mele anyigba dzi. Ame ɖeke mele dukɔ ɖeke me. Ame ɖeke mate ayi abali gã ma me, eƒe goglo ma me kaka la va tu ana bena ɖe ne amegbetɔ kple Mawua ana ɖe la anɔ wo dome o. Ame aɖeke mele ŋgble dem o. Ame aɖewo bui le míaƒe anyigba dzi. Wobui bena ne le ŋgble dem ku ɖe nu ya ŋutia, ele trɔ wo tame susua. Eye la tsi anya nu anɔ abe Mawu ene. Wogblɔ bena filozɔfo, wogblɔ be gbɔgbɔmemewo, woatea awɔ ana atu ana si ke anɔ amegbetɔ kple Mawu dome. Mereka mate awɔ. Mereka mele Israel awɔ.
America le retour pas well. America le Asia well. America le India well. America le kaka wa fire kala tian well. Atia tuana kaka wa yima ugbo. Yesu vava. Yesu. Mawu vila. Amegbeto vila. La tian gbeleto nko ile siangchi. Amegbeto Mawu vila. Atia le Mawu wasi. Jojo me de kaile. Ekple Mawu si. Unse de kaile ekple Mawu si. Mavo de kaile ekple Mawu si. Nko de kaile ekple Mawu si. Eya enye Mawu vila. Vamenye Mawu vila de ko nyo. Ega nya megbeto vi ha. Mawu po jojo me lesi. O di le keke siame. Amegbeto vi. Echa nuye mu amegbeto beto na ko ha to me. Negbe nu von ko me le nti o. Edo wi lo. Chiko ha wi. Edo alon. Efona. Ezona to Capernaum. Ayi Nazareth. Ewo amegbeto ben mototo kata. Amegbeto vila. Amegbeto viema. Atiale amegbeto bashi. Mawu vi. Elle Mawu bashi. Amegbeto vila. Egale amegbeto ha bashi. Esi ole Mawu bashi. Le amegbeto ha bashi ta. Atia a Jehova du. La amegbeto po me kata po nyajojo me a. Yesu reka kwenye anasi kele. Mawu kura amegbeto dome. Timothée ogbanto tave kukwitolia. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ela bena esi anyo eye oje Mawu mia khola ngun. Good and acceptable. Enyo eye oje. Nuke Kristo wa bia wa enyo. Looks at what Christ has done. Good. Na Mawu po nuke Kristo wa enyo. At what Christ has done. Acceptable. Esi Mawu po nuke Kristo wa eje. Before anybody can build a bridge, Hafia merela tuana. his proposal has to be good and acceptable. Ele bena ebe susua no nyo e waje. His provision has to be good and acceptable. Ele be dodo elesia dodo ala nyo e waje. The plan has to be good and acceptable. Ele be dodo elesia no nyo waje sia to aje gato. The uplifted Christ. A Kristo si odoroji. As he came to be the mediator, Esi ovava nya vulela. God looks at the plan. Mawu po dodo a. God looks at the provision. Mawu po nana. God looks at what he's going to do. Mawu po nu si odora wa. And God says, this is good. Ye Mawu grobe nu si anyo. This is acceptable. Nu si aje. Good to God. Enyo na Mawu. Acceptable to God. Eje Mawu. And man looks at the plan. Eye amgoto po dodo a. Man says, this is good. Eye amgoto be nu si anyo. No other offering of Adam and Eve. Nu nanande ke melicho Adam kple va gbo si nyo o. Offspring of Adam and Eve. Nanare ke mecho Adam kple va gbo si onyo o. Have a provision like this. Sikela na enu alia o. Have a plan like this. Sikela na dodo si atogbe o. And could do this. E watia onu si atogbe o. The man, Negbe amen. son of God and son of man at the same time. Negbe amesi kenye Mauvi ganya ngboto vila kwe Because of that, le mata. man understands Ma megboto se goma. people could not do for us. Benu ka ngboto matia wona miwa. Christ has come to do. Kristo ava be yawe. This is good and acceptable. Esi anyo eye oje mawu. For this
is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Esia nyo eye oje mawu mia khola nu. Look at verse 4 there. Ni kwa kuku Enelia da. Verse 4 it says, Kuku Enelia bena. all men to be saved. Amesire dijimbe wako amokata bena. Have all men to be saved. Amesi jibena wako amokata wakpo dede. Fifiade otuana ale otupon le mau pra ngbeto dome. Mekalatia tuana maji. Mekalatia asuana ma. Amokata. Ewo ila fima. Ele nyambo otuana ale otupon. La tia atueji azon. Ikaji benadi na mokata wa akpo dede. Menye Israel vio dede ko o. Menye bena retoropo to dede ko o. Menye ba Afrika to dede ko o. Amokata la fisi afi. Amokata le India. Amokata egbe. Ne elenko yesemegbe. DEDEKPƆKPỌ ya towe. Maupo domonyo ya towe. Elabe ohala modome. Amokata yo la fiegbe. Elabe siko akho amokata ta. Ameyokata nyabena Kristo si okore jaiva. Eye otu ana alo ponle amgotokplo maudome. Yenya mokata de la. Ye kwa mokata ple. Chonu vome. Yenya meke va gbowe gbea. Eye oglobe ne on tomo de doki orale mo ake o ha la moyo la kpo de adome. Kristo enya vulela. Oko edeji. Ewo nu nyu ade. Ewo nana khena ovovo kpokpoklo de kpokpo eya nya vulela. Eye ole washi. Eye ole mau bashi ha. Eye ona basi over the two. Ne boboro ku one a. Ne khopon ko jisia. Ela bena mau jiba mokata wa kpo dede. The provision of salvation to a group of people. Mau so DEDEKPỌKPỌ na ameo. The bridge is for everyone. Anaya otu alopon amesa metoe menyiba modo koto onyo. The sinful man to the holy God. Mau jibenadi yale nouveau labasi aina mau kokwela. Your natural carnal self unto the creator of heaven and earth. Ejibenadi wa meskenya ntela mama yakplo atroide wo wola gbogbomoto agbo. Va eye there's nothing you pay. eye ma khefu adeko. Bridge gets everyone. Anaya dia mesama la tentui. Le mau nsekato nkume. Kristo khefu akata. Ekure au nouveau ta. Ekcho au nouveau joy. Kristo khefu akata. Mahia bela butamberare fokama kho. Nu kama o ha. Nu sia nu au khebe fere taolo. Nde kala o ko imbe na va. Nde ka ikela gbe o ko imbe na khojise. Nde kala o ko imbe na de khojise mo pa mon veve. Ikajibe na amokata wa kpokoko. Alebo ava si jeje nyatepela gbo. Alebo ava nyatepela po si jeje la me. Ne tobo utuana alo tuponga ke menyawa. If the bridge is open and you don't know the bridge is
ne bo huana be wa to dzi vɔ wa me nya wa You will not cross over the bridge. ma va to ana dzi gbe de o You remain where you are. la gakpɔtɔ nɔ afi lelea You'll be saying, I wish there were a bridge that can take me to the other side. anɔ tame bu be o ne do anyo bo wa tu pɔn alo wa tu ana to fi ala nyolo Wants everyone to come to the knowledge of the truth. edzi bena de ame sia ame na va si edze nyateƒe la gbɔ That Christ has died. kristo ma si ku That Christ has lifted up. kristo ma si wokɔ ɖe dzi He wants everyone to come to the knowledge of the truth. edzi be ame sia ame na va si edze nyateƒe la gbɔ Whosoever will may come. bena ame sia ame si lɔ̃ la ne va Look at verse 5 there. kpɔ kpukpui atɔ̃lia ɖa It says in verse 5, kpukpui atɔ̃lia timoteo gbãtɔ ta ve kpukpui atɔ̃lia elabena mawu ɖeka kple avuléla ɖeka God and man. si le ame kristo yesu la koe li And one si le mawu kple amewo dome between God and man. avuléla ɖeka mawu ɖeka si le mawu kple amewo dome ame yi ma si nye kristo yesu There are things that si the nye world shares together. ame ke na bena ɖi xexea katã kple mawu awɔ ɖeka Sun. evi ɖeka koe li S-U-N. Sun in the sky. E- It serves Israel. ne eɣe yi ke le dzia The west. ŋdɔkusu ke le dzia ehuna ne israeltɔ ehuna ne wetoɖoƒetɔ ehuna ne indiatɔ ehuna ne asiatɔ ŋdɔkusu alo ɣe ɖeka yi ke le dzia ma lo ele dɔ wɔm na ele huhum na ame sia me ɣleti hã ɖeka koe li Serves everyone. ɣleti ma eɖina na ame sia me We need to understand. ele be míase gɔme As we go from country to country. ne míetso du ɖe me yi du bubu mea As we go from nation to nation. ne míetso dukɔ ɖe yi dukɔ bubu mea There is only one God. mawu ɖeka pɛ koe li There's only one creator. wɔla ɖeka pɛ koe li And that God is holy. eye mawu ma le kɔkɔe That God is loving. mawu ma lɔlɔtɔe That God wants you to come. mawu ma di be wo ne va The same one God. mawu ma ɖeka pɛ And then there's only one mediator. eye avuléla ɖeka hã koe li You cannot say matea gblɔ bena the preacher is coming from Africa. mawu nyagblɔla afrika ye wòtso Africans have their mediator. afrikatɔwo be avuléla le vo You cannot say matea gblɔ bena that man is coming from America. ŋutsu ya tso amerika Americans have their mediator. amerikatɔwo be avuléla le vo o One mediator for all people. avuléla ɖeka pɛ koe li na amewo katã For there is one God. elabe mawu ɖeka koe li One mediator between God and man. kple avuléla ɖeka si le mawu kple amewo dome Identifies that mediator. wodo dzesi avuléla ma Shows us that mediator. wotsɔ avuléla ma fia mi Reveals to us that mediator. wotsɔ avuléla wode avuléla fia mi And Jesus Christ. si nye ame kristo yesu la koe li This mediator was that for you. ye nye avuléla yi ke ku ɖe ta o As you realize, ene dzesi one mediator. be avuléla ɖeka pɛ koe li God and all men. le mawu kple amewo katã domea Christ Jesus. kristo yesu And you believe on him. exɔ edzi ese And you put your trust in him. eye le do ŋu ɖe ŋu And you put your confidence in him. eye le do dzi ɖe ŋu The man Christ Jesus. ame kristo yesua Look at verse 6 there. kpɔ kpukpui adelia ɖa Verse 6, who gave himself to ransom as ransom for all. ame si tsɔ eɖokui na abe fexexe ɖe amewo katã ta la ene exe fe ɖe amewo katã ta exe fe ɖe ame sia ame ta ame sia ame si le afi ma ame sia ame le afi ame yiwo katã le kame le míakpɔm le dukɔ sia dukɔ me ame yiwo katã lia Ransom for all. etsɔ eɖokui na xexe fe ɖe amewo katã ta Testified in due time. bena ɖi wòanye ɖaseɖiɖi le eƒe Revealed in le ye ŋutɔ ƒe ɣeyiɣi la dzi presented to you to believe. bena ɖe woaɖe afiɔ ne le axɔ dzi se le eƒe gaƒoƒo dzi Mediator between God and sinful men. avuléla le mawu kple nuvɔwɔlawo dome Yes, come. eva He
Yenye miapa vulela. Because he has done what ought to be done. Ela bena siko nusi ojebo wa wotala. Now salvation is available. Azwa DEDEKPƆKPỌ elina mesiame. Forgiveness is available. Nouveau chocho ke elina mesiame. Freedom is available. Vovo kpɔkpɔ lina mesiame. For you, Now, for him, elina yamea. for her, Elina novi nyɔnua. everyone. Elina mesiame. All over the world. Le xexea katã me. Lifted Christ, the mediator, is now available for you. Kristo si wokɔ ɖe dzi si ke nya vulela elina ame sia me. Lele mɔdzi. That journey. Tɔte mɔzɔzɔa. Going through another road that doesn't have the bridge. Etsɔ mɔ bubu yi ke emɔ ma aname le dzi o. Turn around Trɔ and see the bridge that God has given us. ne nakpɔ ana alo pɔn yi ke Mawu ɖo na mía. Christ and only Christ. Kristo ɖeka hɔn ko. The only Savior. Kristo ɖela ɖeka pɛ. Only Redeemer. Kristo yi ke nye xɔla ɖeka pɛ. To come and believe on him. Eye ele be lava ena xɔ edzi ase. Away from all the preconceived ideas you have about the mediator, about getting to God. And you come to this foremost truth, final truth, that through Christ you can believe and then come to God. Ele bena na dzo le susu manyɔmanyɔma si ke le wɔ ku ɖe ale sia mgbetora wɔ akpɔ ɖeɖe ŋutia eye na trɔ va Kristo ɖeka pɛ si ke nye mɔ yi ke dzi woato ake ɖe Mawu ŋutia na trɔ va me. Look at number 2 there. Míakpɔ velia le afi ya. It is the ministry of grace for surrendering men. Ame nuveve be dɔwɔwɔ na ame siwo bɔbɔ wo ɖokuia. The ministry of grace Ame nuveve be dɔwɔwɔ to surrendering men na ame yiwo katã gble wo ɖokui ɖe Mawu asi me. is from God. Ame nuveve Mawu gbɔ wòtso. Origin of grace is from God. Ame nuveve dzɔtsoƒe nye Mawu. The giver of grace, that is God. Mawu nye ame ke nana ame nuveve ame. Grace does not originate with man. Ame nuveve ɖe metso amegbetɔ gbɔ o. Grace does not originate from the earth. Ame nuveve metso anyigba dzi o. Look at the earth. Mikpɔ anyigba ɖa. If you're going to get anything from the earth, you have to work for it. Ne tɔ be la kpɔ nane tso anyigba dzia, ele be la wɔ dɔ ku ɖe ŋuti. To sow, Ele be la ƒã nu. you have to dig, Ele be la ku anyigba me. cultivate, Ele be la ŋlɔ nu. you have to sweat. Ele be la dza de. Because grace does not originate from the earth. Elabe ame nuveve metso anyigba me o. If you're going to buy anything, get anything. Ne tɔ be la ƒle nane nua la su asi wa. Cannot go to the market Matia yi asime koa. and say, give me that. Agblɔ mi tsɔ nu ya nam o. Mi tsɔ keme ha nam. Mi tsɔ keme ha nam. By grace. Market does not operate that way. Ame nuveve mewɔna dɔ le asime o. You have to keep something out of your own life. Ele be la tsɔ nane yi ke le agbe me atsɔna. Keep the money. Ne yi asimea ga ye le ɖo la tsɔna. Exchange Ele be la tsɔ ga na hafi la xɔ nu yi dzi nelia. is straight by barter. You give what you have and then what you want is given to you. Enu yi dzi lelia ɖi. Ele be la sɔ nu yi le asi wa na hafi la tia xɔe. Does not operate by grace. Anyigba dzi ɖe. Ame nuveve mewɔna dɔ ɖi o. Market does not operate by grace. Ame nuveve me yi asime o. That's why some people don't understand. Ye wɔ be amewo mese anua gɔme. They want to get salvation. Wo be yewoakpɔ ɖeɖe. They think it's by works. Wobui be dɔe yewoawɔ hafi. What I do, Nu ke mawɔ. what I give, Nu ke me na. and what I manufacture. Nu ke ŋuti me dɔ lia. This is heaven's kingdom. Enya ya ɖe dziƒo fiaɖuƒe me gblɔm yi le. Redemption from heaven. Ɖeɖekpɔkpɔ yi ke tso dziƒo. Redemption from heaven. Xɔxɔ ƒle tso dziƒo. It doesn't operate the way they operate the market in town. Menɔna be asime nuwɔwɔ ne o. The ministry of Christ is the ministry of grace. Kristo be dɔ de asia ame nuveve be dɔ ye. To pay nothing for salvation. Bena maxe naneke ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ta o. Do not work for salvation. Mawɔ dɔ ɖeke bena nene ate kpɔ ɖeɖe o. Do not shed enough tears for salvation. Me be la dza de hafi akpɔ ɖeɖe o. You do not have to go and climb a holy mountain for salvation. Me be ɖe ave lia to kɔkɔe hafi akpɔ ɖeɖe o. You
wash in the riverside for salvation. Member de ave alechi le toma avia kpo de o. To get some candle and get some incense and burn for salvation. Member de ave sivele asilifi avia tia kpo de o. You do not have to give anything. Give your child and throw it to God for salvation. Mahia bela sona ne kana o soviona sovio fugborura ma ugbo ne la kpo de awo. The way market things come unto us. Ela benade o ma de kokkware ma la ba asime no aflonu o. Manye be do me o to o. By the grace of God. Vogake ma pa mon bebe nana. Ministry of grace to surrendering men. Amanu veve doyade evanana monsieur gblodu kure ma usime. Evana de kokpo. Eva beno so e ponu von keye. Eva benade o ye haya kponti afale e basusume. You bring in your hand to pay for that forgiveness. Tama hia bela tsona ne kedasi avia va pra manu veve o. Amanu veve kwela na. De kokpo. De kokpo kwa manu veve nana. Nouveau chocho kiade amanu veve nana. Vovo kokpo de amanu veve nana. Agbeye ye nonoa. Kado de ye kple ma wa. Ye katare ma ba manu veve nana. Bon Efeso ta evera. Pukunyelia. Chapter 2 verse 8. Efeso ta ve pukunyelia. For by grace are you saved. Ela bena amanu veve ocho demi. To koseme. By grace are you saved through faith. To amanu veve oto demi to koseme. You understand now? It's not like they do it the world. Ekpe. Emanya leko wona keke ameyola. I give you money. Ma choga no. Can you give me salvation? Do la so de kokpo na ma. I give you good works. Mo cho donyu o na. Can you give me salvation? De la son de kokpo na ma. I give you my tears. Mo cho nya da si o na o. Can you give me salvation? De la tenso de kokpo na ma. I give you my own manufacture. O nu iti mo do le mo cho na o. I manufacture in the factory of the world. I give you that. And then you can give me what you manufacture from heaven. It doesn't work that way. Nu mo cho Adamu wo le keke amari mo cho no benade. Na hama kpo de awola difo be nu de. O mo wona ne ma o. Saved through faith. Amanu veve oto de mi to koseme. Salvation already provided. De kokpo odu yanyivo. The bridge is already built. E pon anare o chivo. All you need is to trust. Nu ikela okola kareji. I know that bridge will carry me. Menyaba na matu anaja anama mukwem o. No, I will not be turned back from the gate of the bridge. Menyaba na madu anagboa o matrom yi magbaduma o. I know that everything Christ did was for me. Menyaba nu sanuka Kristo wa tanya o wedo. By grace. To amanu vava ma. Not by trade, by barter. Meye benade afle nu o. Doing something, piling up your own good works, and then God, look at my good works, it's high now. Can I have that salvation? Meye benade ali konu nyo oroji kakwa koiji geleje. Afia be ma ukweda atia de kokpo ma awo. Nenema yina keke mema. All the things that come from heaven Nu yo kata choji puea. can only receive by grace. Amanu veve kuela tia so ho. Free. Vovo kokpo. Free. Vovo kokpo. Because it's a gift coming from God. Ocho no fa la be ma ugbo ocho. Are you saved through faith? Ebenade amanu veve ocho de mi to koseme. Through faith. Kose nana. I believe Mo kwase. Christ has paid it all. Kristo khafu akata. I believe Mo kwase. what Christ has done is sufficient for me. Nusi Kristo wari esu hoho nam. I believe Mo kwase. I don't have to add my non-essentials to bring salvation to me. Mele bena masonu ikamanya nuva via sokwe afi ye makpo de o. Yes, are you saved through faith? O amanu veve ocho de mi to koseme. And that not of yourselves. Eye siala mocho miang to wo miame o. For yourselves. E ga on toto we. It's what you earn.
Numel esi le wodokpoe towe. The good works you are trying to present to God, that's of yourself. Edonyu owo si olidi be asodo ma hunkume ade ewewe. The tradition of your father, great grandfather, all those people that you bring, that's of yourself. Togbi o fofo o pe enu owo si obe asofia de. Ema de nyi nikacho mi agbo. Vanu eva ma ugbo ya. Works for yourself. Ma edode kamado la so gbo o. Ma so gbo o. Voa ma open nanae. It is the gift of God. Ma open nanae. Salvation. DEDEKPỌKPỌ ma open nanae. As I breathe in and breathe out. Esi mo le gbogboma. What did I pay for that? Efo kama khereta. The gift of God. Ma open nanae. As I go through life. Esi mo le agbe ame. Walk on solid ground. Esi mo le zozola nyigba pupu dia. What did I pay for the solid ground? Efo kama khera nyigba pupu ata. Can you pay for that? Ati akhe fereta. The gift of God. Ma open nanae. As you drink water. Esi le chinum. The water from the sea, from the ocean. Echi kecho ati afume. Can you pay for that? Efo kai khereta. It is the gift of God. Ma open nanae. As you sleep in the night and you don't know where you are. Ne dano same manya fika ve doro. You are gone. Lejo. Almost unconscious. Eye ma ga nyana ne ko. You wake up. Ne fong li do kwa ega fon. Grace of God. Ma pa man veveye. Now you come. Ivia evado. As we have received other provisions of God. Esi le koma pon nana buboa. Without paying anything. Lesi mo ke fu ade ko. We come for forgiveness. Mieva nous votons to kan gbo. Ye ha mi ma ke fu ade ko. For salvation. Kana DEDEKPỌKPỌ. Paying anything. Ye ha mi ma ke fu ade ko. For redemption. Kana kokopla. Without paying anything. Ye ha mi ma ke fu ade ko. Ministry of grace to surrendering men. Subos amon veve do na amesio bobo ro kui de maute. Amon veve cho de mi. To khoseme. Not of yourselves, it is the gift of God. Esi amacho mi anto mi agbo ke bo mapo nana ye. Look at verse 9. Kuku ya shekelia. Not of Efeso tota ve kuku ya shekelia. Menye do me wo cho o. Menye do wo me wo cho o. will not understand. Amama senya agomo. They go back to the natural. Ogbugbo yin ade jojo me ame. They must work for what they earn. Benadi, you are what do asi you akpo nane. Work for what they care. You are what do asi akpo nane. Somebody has done evil. Amare wonu bada. His conscience is accusing him. Eye fa jichinyale fudem ne. His conscience is tormenting him. Ye fa jichinyale fudem ne ale gbegbe. Peace of mind. Ebenadi, ya akpo nti fafajo. Forgiveness. Ejibo no chwa ka edro. He must roll on the ground to punish himself. Atiam li gbola nyigba so hetona do kui. Put those pebbles on the ground. Atiam to no do anyigba. Lie on those pebbles. Eye wano mimlile akaji. Over the pebbles. Eye wano mimlile nekaji. He must put some pins on the ground. La so pini odu anyigba. Roll on those pins. Ano mimlile pini oji. He's trying to say, I punish myself so I can have pardon. Ejibe agbro benadi. Yele funya on yiru kikple subena ne akpo sosoke. I work for it so I can have salvation. Mo wo doya ele ma kpo dede. Not of works. Manye do mo cho o. Any man should boast. Bena American of gafu adegbe o. For it and you bought it. Ne wo do. Proud of the cat. Look at what I bought. Ne wo do kpo gafle bua. Abe mi kpo fu mi fle afu adegbe kurenti. But when you don't have money to buy, Kakane gamara si ora fle o. and it is given to you as a gift, Eya me na wa benna na ene a. you cannot be proud. Matia fu adegbe o. Salvation is son of grace. DEDEKPỌKPỌ de amon veve mo cho. Salvation is son of God. A DEDEKPỌKPØ ma gbo o cho. This is what God has provided for us. Nu ye ma do na mi. And there's no way to boast. Eye adegbe popore kemeli o. Look at verse 10. Kpo kuku o le da. Verse 10, for we are his workmanship.
elabena eya ma ƒe nuwɔwɔwo míenye. Workmanship of the Lord. Míawo míenye ma ƒe nuwɔwɔwo. Hands are puny hands, are dirty hands. Did not join his hand to transform us. Míaƒe asi yiwo ƒo ɖia mekpe ɖe Mawu ƒe asi dzi hafi wòatrɔ mí o. We are his workmanship. Míaƒe eƒe dɔwɔwɔ míenye. Wowɔ mí le Kristo Yesu me. Hena dɔ nyui wɔwɔ. Now we're saved. Ifia mí kpɔ ɖeɖe. We're created unto good works. Eye wowɔ mí hena dɔ nyui wɔwɔ. We don't get salvation by previous good works. Mí matia kpɔ ɖeɖe esi ke míewɔ dɔ nyui o. The good work before salvation. Dɔ nyui wɔwɔwo do ŋkɔ na ɖeɖekpɔkpɔa. Partially good. Enye nu nyui afã kple afã. Good on the earth. Enye nu nyui le anyigba dzi. It's not good in the sight of heaven. Gake le dziƒo ƒe akpadzia menye nyui o. It's good like on the one side. Enye nyui le akpa ɖeka. It's not good on the other side. Eye menye nyui le akpa velia o. Good work before salvation. Dɔ nyuiwo le wɔ do ŋkɔ na ɖeɖekpɔkpɔa. Not good enough to merit salvation. Womenye dɔ nyui kaka la na ɖeɖekpɔkpɔ o. Now God gives you salvation. Fifia ɖe Mawu ŋutɔ va na wo ɖeɖekpɔkpɔ zɔ. You become his workmanship. Ele va zu eƒe nuwɔwɔ. Christ Jesus. Wowɔ wo le Kristo Yesu me. This is when real good works take place. Eye eya ye dɔ nyui wɔwɔ ŋutɔ va dzena gɔme ya. Good work inside and outside. Dɔ nyui wɔwɔ meme kple gota. Good works practical and purposeful. Dɔ nyui wɔwɔ si ke wowɔ hena taɖodzinu. Good works on earth approved in heaven. Dɔ Good works. Dɔ nyui wɔwɔ le anyigba dzi si ke dze Mawu nu. Which God before is the ministry of grace to surrendering men. Enye Mawu ƒe amenuveve ƒe dɔ bena ɖe na amewo akpɔ ɖeɖe. As you surrender to God, Ne miebɔbɔ mia ɖokui na Mawua. say, Lord, here I come. Bena Aƒetɔ meva. I depend on grace. Meku ɖe amenuveve ŋuti. Depend on what Christ has done. Meɖo ŋu ɖe nu yi ke Kristo wɔ ŋuti. Then salvation comes to you. Ema yia ɖeɖekpɔkpɔ ava na o. Look at number 3 here. Míakpɔ tɔ̃lia. Number 3 is mercy and goodness for sick, suffering men. Eƒe nublanuikpɔkpɔ kple eƒe dɔmenyɔ na dɔlélawo. Mercy, Nublanuikpɔkpɔ, goodness dɔmenyɔ for sick, suffering men. na dɔléla fukpelawo. Before the mediator came, Hafi avuléla la va. goodness in the world. Amewo le dɔlé le xexea me. Before the mediator between God and men came to earth, Hafi avuléla le Mawu kple ŋgotɔ dome la va anyigba dzia. too much suffering on earth. Ame geɖewo le fu kpem le anyigba dzi. A young man looking at his seat, Sɔhɛ aɖe le kɔƒe du aɖe kpɔma. too much sickness in this village. Ebe amewo le dɔlé le kɔƒe ya me ŋutɔe. There's too much suffering in this village. Amewo le fu kpe le kɔƒe ya ŋutɔe. And he goes to an older, elderly man. Eye wòdzo yi ame tsitsi aɖe gbɔ le dua me. He said, elderly man, Ebe amegã, I see there's much suffering in my town. mekpɔ be le míadea amewo le fu kpe ŋutɔe. Much sickness in my place. Mekpɔ ame geɖewo le dɔlé le míadea. Wise man, Nunyala, elderly man, amegã, is there a village in the world? Is there a city in the world where there's no sickness, no suffering? I want to go there. ɖe du aɖe le xexe ya me. Ye dɔléle mele me oa, ne ma yi ɖe me. And the wise man said, Eye ame tsitsia gblɔ nɛ bena, you have to go out of the earth to get to a place where there's no sickness, where there's no suffering. ele be le adzo le anyigba dzi. Eye afi ma ya dɔléle kple fukpekpe meli o. Only on the other side of the earth. Le anyigba ƒe akpa kemɛ dzie koe. Only on the other side of time. Ne le dzo le anyigba dzia ye koe. Can you go to that city that has no sickness, that has no suffering?
Ne jola nyigbadia fi la yire du keme dans le fukoko lo la main. Voilà nyigbadia. Le copo c'est copo mais. La nyigbadia. Le dugan c'est dugan mais. La nyigbadia. Le duko c'est duko mais. Dans le fukoko li. Ne le jola nyigbadia ne gbeko. Ye koma fukoko dans le haut. Va Kristo, nya pas voulu la. Ekpo benari, o lemi dia jam la nyigbaji. Ekpo be o gbole mi di la nyigbaji. Eli to mavo ire mavo me. Le tepe ikaye dans le lemelo. Eli to mavo ire mavo me. Le tepe ikafu kokpo melo. Egbo majo ya nyigbaji. Mayi ave onu ke jipo latiana. I'll give them what the life on high can supply. Ma tsonu ke jipo latiana la anawo. Eye o va fia. E va pe nblan popo. E va pe domonyo. Bo ayo dona dono o. Bo adega meyo teranya. Kristo avazon. Eche DEDEKPƆKPỌ ve. Eche doyohan ve. Eto jipova. Eyo nanumi. Jipobe gomo kpɔkpɔ la nyigbaji. We're told in Acts chapter 10. O gbona mi le do pa gbale ta woliame. Kuku bra to vonyame bena. Acts chapter 10 verse 38. Do wo ta ewo kuku bra to vonyilia. God anointed Jesus of Nazareth. Alesi mau chok gbogbo kokwe la kple unse kesina. Esi Kristo gbona mi agbo a. Everything earthly people will need, he provided and put in Christ. Nu se nu sika nyigbaji to la hia o tu e de Kristo me. The people on earth will need salvation, he provided for Christ. Esika nyigbaji to hia DEDEKPƆKPØ e tu e de Kristo me. The people on earth will need healing, he provided in Christ. Anyigbaji to hia do yota e tu e de Kristo me. The people on earth will need deliverance, he provided in Christ. Anyigbaji to hia katutu e tu e do Kristo me. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Yesu Nazareth la alesi mau chok gbogbo ko la kple unse kesine. Went about doing good. Amesicha hele nunyi wom. About doing good. Amesicha hele nunyi wom. Christ is still the same today. Kristo ma e gale egbe. Anywhere he comes, A esa afisi ova. E wona nwi. as he comes to you tonight, Never go fie yare. as he touches your life Ne tonight, kasi nti ofie ya. as he reveals the mercy of heaven to you Ne tonight, de jipo be mbran kpokpo fie ofie ya. as he brings the goodness of God to you tonight, Ne de mopo domonyo fie ofie ya. he'll be going about. Ano yim. He goes from one person to the other. Ajo la meregbo ayamo bugbo. Goes from one city to the other. Ajo le jure ma eju bubu me. He goes from one nation to the other. Ajo le jukoro ma eju ko bubu me. He goes to the people here at the Alpha location. Ajo le tepe ya la moyo kal mi gbo mi moyo le mi agbo agbo. There, online, Aya moyo ko le kamere mi agbo mi nko se ma gbo. O se amine. provide everything you need. Benadi nu si o hia wa wa cha na. You've been empowered. O so unsan done. Do what needs to be done in your heart, in your soul, in your body. Benadi nu ka hia bo wa wo. Lo lu fo mo. Lo gbogbo me a. Wa we. About doing good. Ayi khale nyu wom. Eyo yo dona mo kata. Eyo yo dona mo kata. Healing all. Eyo yo dona mo kata. Sometimes you go to the hospital, Ya lo ya la konjire. you want to be healed, Le bena no e apodo yo. you need to go to the specialist hospital. Obo lura specialist gbo. Your pain, your challenge, we don't handle that here. Obo mu ya le wa wo ma. Nyanyi matia wo no la fi yo. You go
to a specialist hospital. O mena de roi konjire ke mako wona. Special hospital specialize, but we don't specialize in your area of concern. O well nya bola fiare e doma ikele loma mima wona ya la fia o. But in the case of Christ, Ga kele Kristo akpadia. heals all. Eyo do amo kata. Whatever your sickness may be, Le kaka ye wo dolelea. whatever your pain may be, Le kaka ye wo fa sesea. whatever you have discovered you are suffering from, Nu ikele joje sibena de yenye fukpom yelea. now all that were oppressed of the devil. Eye ole nyo ka dagbele. Amesio kata dia bosandula hu. Ela bena mauli pli. The Creator was within. Wala likpli. For the highest power on earth in heaven is within. Dipo bi topo unse la nyigba dia likpli. For the universal power of God was within. Ma po unse de ka hon ma ike wana doroke akema elikpli. Christ is here tonight. Kristo la fia fia ya. He has been lifted up. Oko ereji. He has built that bridge Otu ana between you and the Almighty. le miakple unse kata to adome. You have guilt, Fombubu la condemnation. fombubu le meo. You have the sense that you are going to a destiny of punishment. Le nyambe na fike le do taro de. Gbegbele me le do taro. Of the consequence of your sin. Le wonu vo po mosoruta. Tonight you can come to Christ. Fia ya la tiava Kristo gbo. I say, Christ, I come. Agblebe na de Kristo me va. Christ, I believe. Kristo me kwese. Christ, I take your forgiveness. I take your salvation. Kristo me xɔ nu vɔ tɔtɔ ke eye me xɔ wo ɖeɖe kpɔkpɔ. Whoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ame sia ame si la yɔ aƒetɔ ƒe ŋkɔ la akpɔ ɖeɖe. And after that, salvation for your soul. Eye ɖeɖe kpɔkpɔ na wo luʋɔa megbea. Salvation for your eternity. Eye ne kpɔ ɖeɖe tso mavɔmavɔa. Has healing. Axɔ dɔyɔ na wo ŋuti la hã. Deliverance for your life. Axɔ katutu na wo agbe hã. And it will do all things well in your life. Eye wòawɔ nuwo katã nyuie le wo agbe me. The mediator, Avuléla his ministry, eƒe subɔsubɔdɔ and his mercy. kple eƒe nublanuikpɔkpɔ. All available for everyone now. Nu yiwo katã sɔgbe na ame sia ame fifi la. Available for you now. Esɔgbe ɖi na wo fifi la. Available for whosoever will call on the name of the Lord. Esɔgbe ɖi na ame sia ame si ayɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔ efia ya. To give you the chance now Tama nɔ mɔnu kpɔkpɔ to make a decision. bena nawɔ nyametsotso. A decision to believe. Nyamesoso be yaxɔe se. A decision to trust in the Lord. Nyamesoso be yaɖo ŋu ɖe aƒetɔ la ŋu. To know the mediator Elabe le nya avuléla has built the bridge between you and God. bena etu ana alo pɔn ɖe mia kple Mawu dome. And you want to go through that bridge, Eye le dzi be yeato anama dzi alo pɔn dzi. have forgiveness, Ale be woatsɔ yeƒe nu vɔ̃ ake ye. have freedom, Ale be yeakpɔ vovo. have transformation. Ale be yeakpɔ tɔtrɔ. Heads bowed and eyes closed. Ya bɔbɔ ta ye mia ŋku. The Lord is very near. Aƒetɔ la le axawo dzi. And whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Eye ame sia ame si ayɔ aƒetɔ la ŋkɔ la woaɖee. Whosoever shall call on the name of the Lord shall be forgiven. Ame sia ame si ayɔ aƒetɔ ƒe ŋkɔ la woatsɔ eƒe nu vɔ̃ ake. Whosoever will say, yes, Lord, I believe. Ame sia ame si agblɔ aƒetɔ me xɔse la The price for my salvation. exe fe ɖe nye ɖeɖe kpɔkpɔ ta. There is nothing else I need to do. Naneke megahiã be mawɔ o. Only to believe on the Son of God. Ɖe ko maxɔ Mawu vi la dzi ase. Who died for me. Ame si ku ɖe tanye Take all my sins away. be wòatsɔ nye nu vɔ̃ katã yie. Who rose again. Ame ke gafɔ ɖe tsitre Bring life and justification. bena wòatsɔ agbe kple afiatsotsoa nam. Heads bowed and eyes closed. Mi katã miabɔbɔ ta eye mia ŋku. Over here in Hyderabad. Le afia le mia gbɔ. Over there online. Wɔame yi ke le mia ŋkɔ se le radio zi vea. Wɔame yi ke le mia kpɔm le kamea. Ɖeɖe kpɔkpɔa tɔwoe ne eyɔ ƒe ŋkɔa. Ela he ɖeɖe kpɔkpɔa vɛ na. And if you are receiving that salvation of the Lord now, Ne xɔ aƒetɔ be ɖeɖe kpɔkpɔ fi la. if you are receiving that
Ne le xɔ nu vɔ tsɔtsɔ ke fia. Afi sia afi si le lea. Ate ŋu do asi ɖe dzi. Asɔ ɖe fia be na ɖe. Ye hiã ɖeɖekpɔkpɔ vavã. Asɔ ɖe fia be na ye hiã nu vɔ tsɔtsɔ ke. Asɔ ɖe fia be. Ehia bena ocho ipo nu vɔn po bondo dro ajoe ke wo ya do asire ji apoto mo kwese ekure tanye bena cho nye nu vɔn aye vo sabu bore ke magali ma wo o Kristo ke foro katata ne kwasi dia na ele nkonye sema ele kwasi dia no gbogbora potolo berade Mawu me hia DEDEKPƆKPƆ me la fia berade ne ma xɔ nye nu vɔn be keke me kwasi di benade ne ma xɔ DEDEKPƆKPɔ kwasi di ele radio ele nkonye sema kwasi di ele nkonye sema fisa fi yele kwasi di benade no acho nu vɔn wa ke o ameyo kata kwese benade anaya Kristo tu point Kristo tu ya toji ayire dipo fofo agboa wa wo be nyagblɔmi le ne mi wo la fia le radio agboa ameyo kata le kamele mi anko se ma ho wona no make mi ma gaba agbowo wapo mi awo do afi akpo dede o ela be ena ogome kpɔkpɔ bena fifia ntɔ gɔ ha la tia kpɔ dede wo akwasi dzi na mia do gbe ɖa esi ne kwasi dzia do gbe ɖa na petoa ela se ŋkɔ lo ela se ŋkɔ ele radio JVA eye ele nya sem ele radio JVA ele nya sem ekpe benade yebe nu vɔ ma ga nu anyi o yele kwasi ɖe dzia o do gbe ɖa gblɔbe aƒetɔ me xɔ dzi ose aƒetɔ me nye benade nu vɔ la me nye gblẽ nɛ nye dɔ nyui wɔwɔ mate aɖem o gblẽ nɛ ele kamea le mia ŋkɔ sema gblɔbe Kristo va bena woatsɔ nye nu vɔ akem Kristo va gblẽ bena DEDEKPƆKPɔ woasɔ asi nye nu me hia ye nye xɔse le Kristo me eye aƒetɔ me xɔse aƒetɔ me xɔse nu si Kristo wɔa esu na nye DEDEKPƆKPɔ aƒetɔ akpe mekpɔ dede wotsɔ nye nu vɔ kem eye nye agbe azɔ la wɔ nu dzɔdzɔe si ke adze anyigbadzitɔ nu eye wòagadze dziƒotɔ hã nu ifia ma do gbe ɖa ɖe ta o fofo mie da kpe na o mie da kpe nɔ ɖe DEDEKPɔkpɔ be ɖoɖo ata hena nunana si le wɔna DEDEKPɔkpɔ ata mie da kpe nɔ ɖe nu vɔ tsɔtsɔ yi ke va ta medo gbe ɖe ɖa me sia me ta si wokɔ asi dzi be yewoaxɔ si wokɔ asi dzi be yewoaxɔe yewoaxɔ DEDEKPɔkpɔ yi ke le na me sia me medo gbe ɖe aƒetɔ bena ɖi na wo kaka ɖe dzi be wotsɔ woƒe nu vɔ ke wo na wo kaka ɖe dzi bena ɖi tso gbedzia wokpɔ ɖeɖe eye amenuveve si ke la na woanɔ agbea abe aleke ame siwo xɔ amenuveve nɔnɔ agbee nea tsɔ amenuveve na wo dometɔ ɖe sia ɖe susu me be ŋutifafa DEDEKPɔkpɔ be dzidzɔ
kple dziɖuɖu si ke le ɖeɖekpɔkpɔ mea tso na wo dome sia me le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa ɖa. Eya ame sia ame ɖe gblɔ bena amen. Eya mia na mɔnuvi ɖe bena ɖe esi ke mi se nya vɔ kekea fi ɖe kpekpe ke lelea le miniti vi ɖe megbea miado gbe ɖa ne dɔyɔyɔ ta eye Mawu la yɔ dɔ na dɔlélawo. Ele ŋkɔnye sema ese Mawu nya ɖevi ma bia le wo de kɔƒe me bena ɖe ɖe anyigba ɖe li ɖe du aɖe li kɔƒe aɖe li ke eme ye ame ɖeke melia dɔ le wa nya de du ye kɔƒe ya me ɖe ame ɖe fukuma kpa ne ma dzo ɖe kɔƒe me koa ne ŋuti ne wafa papa to ne bena ɖe ame tsitsia to ne bena ne le kpɔ du ɖe me wobe dɔléle fukpɔkpɔ me li wa kema mele anyigba dzi o ye nɔvi ese Mawu nya eye aƒetɔ la na avuléla be no gbe kɔe ɖe dzi koa la he ame ɖe ŋuti eya ta ne nakpɔ vovoa eta le sɔ agbe na Kristo azɔ ado gbe ɖa to na aƒetɔ la bena ne fukpekpea ne wadzɔa ne wado asi ɖa ta atia yɔ mi le bla seke vɔ ade bla tɔn vɔ ve bla seke vɔ nyi bla seke vɔ atɔn 96 32 98 95 atia yɔ mi le 93 92 93 04 38 38 atia yɔ mi fa ne bena Mawu kasi o ne bena etrɔ dzime Mawu kasi ŋuti o yɔ mi fa le bla seke vɔ ade bla tɔn vɔ ve bla seke vɔ nyi bla seke vɔ atɔn 96 32 98 95 96 32 98 95 nɔvinye ele miankɔ sem eye aƒetɔ la ewɔ nunana vɔ mehia be la ve mligbo ke ŋgbɔ la kpɔ ɖeɖe o mehia bena ɖe la ve wɔ dɔ ke ŋgbɔ la kpɔ ɖeɖe o aƒetɔ la tsɔ ɖeɖekpɔkpɔ na fa xɔ edzi se azɔ do ɖe Mawu be ŋkume azɔ dziƒo fofoa ye tsɔ ame si ke woyɔna bena amegbetɔvi kple Mawuvi sɔ na mi bena ne míeyɔ be ŋkɔa míakpɔ katutu míakpɔ dɔyɔ dɔléle ka le dzi o gblẽ ne azɔ tukaɖaka me tum le gblẽ ne azɔ elabena le madzidzi mea Mawu be ame la gatrɔ va ye míado gbe ɖa eye gbedodo ɖa la he dɔyɔyɔ katutu va gblɔnyawo na Mawu va ɖo ŋku megaŋlɔ be o ame ɖeke mele anyigba dzi si wona bena eyae la he ɖeɖekpɔkpɔ ave o eyae la he katutu ave o eyae la he dɔyɔ ave o Yesu Kristo ɖeka pɛ koe eye nya avuléla le amegbetɔ kple Mawu dome eya ɖeka pɛ ye wona wònye avuléla le amegbetɔ kple Mawu dome kple amegbetɔ kple Mawu dome etso dziƒo va emata wòfɔ tso ame kukuwo dome ŋkeke tɔ̃ agbe ye tɔ gblɔ bena ne wogbe do yi ɖe dzi koa ŋutɔ yahe amewo ava yi ɖokui gbɔ esi ke le ʋuwo nu vɔ me eye ne xɔ Kristoa edoe ɖe dzie ma ela he wa va dɔyɔ la va katutu la va
Very soon, the man of God Elle est radio JVA. to pray. Elle est miankosem. Eye esemaunya. The healing that Christ brought from heaven. Ne maukasio. Be your portion. Ye le troti me kpode de wotroya. Yomi. Le 96, 32, 98, 95 dit. 96, 32, 98, 95. Blaché que voisin, blaton vove. Blani, blaché que voni, blaché que voiton. Blaché que voisin, blaton vove. Blaché que voni, blaché que voiton. Donc, berazon, tout le monde va dire, me va, Kassim Tine, Doyoyo que Christo Tojo Dipova, a Poton Hamotonien. La pomme bon saint, la pomme bon saint, Hana Okatutu, Hana Doyo, mon pomme c'est la vadio. Amen. The Lord is going to heal you now. Apotola yo dofifila. Manya nui que le wataolo. But because of what he has done, Voa nui que ya waitai. it's not your feeling. Manya nui que le sesele la mena we o. Voa Christo bon se le doawon. Christo pa a misisia le doawon. Christo ari ale ou le chova ya nma ko gale gbe nma ko aganoda. Elle a de bon la fille malele. La kasincho la fille lele. Nemye yo Yesu bankoa. The sickness in your body will vanish. Dolele ikele la mano ala busi. And you realize what he has done. E la jesi nusi owa. So, if you have any sickness you want us to pray about, E ya tana dolele la mano jiwa dogbera dentia. Dolele vevie. Dolele vevie. a kind of sickness that is terminal. Dolele ube onare kama galeo. Any other kind of sickness Dolele bubude. or disease or infirmity. Alo dolele dokola manudeli. How God anointed Jesus of Nazareth for the Holy Ghost and with power. Yesu Nazareth tola alesi maucho gbogbo ko kromse khasine. And he went about doing good. Eye wole chacha khale nunyu wom. Doyo yo anunyu e. Goodness of healing comes from Christ. Eye doyo ponu ya cho Kristo boye. All that were oppressed of the devil. Amesio kata dia bo soundwa le gbe dam le wonchi. E la bena mauli pli. Mama ga kotola gbelo. Christ is still alive. Kristo ga kotola gbe. Now he will touch you and heal you. Azon la kasincho elo ayodo. This online and this right in front of me. Ameyo le kame, ameyo le nkunyamea. Everyone, everywhere. Amesia me la fisi afi. Ameyo le kame, ameyo le radio agbo. The sickness, you can raise up one hand. Ne dolele ji akwasi re kaiji. The hand where you have the sickness or the disease. Eye so asiveliado afike le voma. And will pray. Azomi adogbera. And I'll give you the healing. Eye doyo avanao. And you will see. E la khwe. You sense it in your body. See what God has done. E la se. Nui ke mawona wa nkole woname. The time has come. Game asulo. Raise up one hand. Do asire kareji. Lay the other hand where you have the Na so asire kado afi le vomaji. Tepo le vomaji. Madogbera zon. The healing is coming now. Doyo yo agbona na wazon. Father, in Jesus' Fofo name, le Yesu pankoma. Christ has been uplifted. Kristo a odu ereji. Revealed to the people Ederu kushamo. as the mediator. Abe afulela ne. Messiah. Abe Mesia ne. That has all power. Aba mesisi unsekata le ne. Power to save. Unsesi dena me. Power to heal. Unsesi yo adwa me. Power to deliver. Unsesi tuaka me. I pray for everyone here. Me dogbera mesia me yela filata. Forth your healing power. Apoto dodo yo ponseroda. Give them your healing provision. Dodo yo ponanaroda mesio le radio agbo. Pray there be a performance in every life. Apoto me dogbera be nune jora gbesi agbeme. Le moviaji. Sickness away. De dolele ojo. Take that pain away. De vese semajo. In your body. Numa tele o ntila me abodegbe. Right now.
Togo azon. The difficulty in breathing, be healed. Awe ka gbogbo mo ga so mo degbe. Poto yo le Yesu ban koma. The long-standing problem and pain. Dolele ma ke le jo te poji. Vovo se ma ke le jo te poji a. Mo degbe poto yo. Blind eyes I command. Those blind eyes be opened and begin to see. Nkumo yo ti, nkumo yo gba mo degbe. Mi funu mi aponu. Ame yo toku na onya mumui. Christ comes to you now. Kristo be unse va mi ajifila. The deafness vanishes away. Bena toku kuno jo. The dumbness vanishes Ade tutu no vuno afonu. I pray for those who have paralysis. Ame si okpliwa mo do gbera do ta. You're in a praise, you're in a wheelchair. Elle te pere ka eti keke vima. Ezozon prekpo. The power of God is sent unto you right now. Ma bon se va gbo fifila. Rise up and walk in Jesus' So na zon le Yesu pan koma. And whatever you have, E nou se nou ya siwa. sickness or infirmity, Dolele la me gbegbla. Nko ka le si o. however long it has been there, Elle la fi ma te po jiji o. the healing power of God is coming upon Ma you po now. do e bon se va jo fila. The healing touch of the Lord is coming Apotro upon be do you e ba now. sika me va jo fila. Be healed. Po do yo. Be delivered. Hoka tutu. You are set free. E po fofolo. Everything that was there before, Nou si o la fi ma tan. causing pain and suffering, Sika le vovo se dono le funya wo mo. be removed right O now. do kata jo fila. Free, Hovovo kwakwa. healed, Po do yo. delivered. Hoka tutu. Confirm it in every life. Apoto do pe la gbesi agbeme. Apoto akpona o. It's done. Eva ma. In Jesus' name I pray. Le Yesu pan kome ma do gbera le. Amen. Amen. It's done. You can check up yourself. Eva ma doro ki opo. And you will see that the miracle Ela healing kpo. is already Do yo po imparted nukunu unto eva me you. vo. Eva me no vo. Believe the man of God. He said, "It is done." The healing virtue have been imparted to you. You have received. Stand, walk, do what you've not been able to do. If you are lying down, No the mla power yin of da God dia. has touched you. Mo Rise bon up se and walk. igbo. No mla yin da dia mo bon If se. you are blind, Na ku open gba na wa. your eyes, you will Nku na see. akponu. If you are deaf and Ne dumb, tobe please, toku those no. who are near, Eye. talk to them. Oh, hear. adetu no wa. They will Fonu. talk. La Whatever fonu. pain you Senu. are having, look for it. Vovo se ka le It di has o. gone. And as you E just see jovo. it, shout. Ele radio agbo a. Praise the E se Lord. nkonya. And Me di ma tono be na then, dolelo please wa share jo. your testimony Eye. Yomi. with us. Ne na di da se Here, ya. the WhatsApp number we'll give it to you 96 before. Let me 32 still give it again. 98 Plus 95. 234 Blase ke voisin. Bla ton vo ve. 91 Blase ke 54 voni. 44 Blase ke 92 voiton. 63. Dodo ki okpo. Please Nu ma ike no wom. your So testimony gbedegbe with egbe us. ajo. Ela benka. Yesu You o can dore dia. also O yo bon record kore wa gbeji. a video of your testimony. Ele radio Share agbo. with us Ele via kame. this WhatsApp number Ole or mo viaji Telegram. le mi anko sema. Me di ma We tono want be to na. hear your testimony. Dodo ki okpo. Testimony Nye di mi ase time o is a o da se time di dia. of joy. Ela bena Time of kakar dili. celebration. La bena We are Yesu ma si o eager dore to dia. hear O kore your dia. testimony. E da That gbele we nchi can o. rejoice, Dolele ajo. celebrate, Fipo and di the ajo. Lord Veve has se been se ajo. causing joy in Yomi. our midst. Yomi. Le By 96 32 because of his servant, 98 the 95 dit GCK, with 96 spectacular signs 32 and wonders. 98 Tonight will not be an exception. 95 As we Blase get ke home, voisin. we are eager Bla ton vo to ve. hear your testimony. Blase ke voni. Check yourself. Blase ke voiton. Do what you've not been Blase able to ke do before. voisin. Bla ton vo Discover the ve. miracle. Blase ke It voni. is done. Blase ke Now, vo moving aton. object, Yomi. God has removed it. Ne la di da se. Every problem, E kakama infirmity si le dio that te have po been jiji o troubling mo your fon life, o ma te we gbero. that have taken Jen ya time. ejo. because Ejo. Jesus E la bena Yesu. going about Si o kore doing dia. good. E no And chacham. tonight, you will Eye. enjoy the goodness of the O Lord. wonyi. You will testify of the goodness Eye of o God wonyi. because you have received it. Eye o le yu Come wom on. na mo. And testify. Let's hear your testimony of the great thing the Lord has done for you.
We are expecting. We We are waiting. We are eager to hear your testimony now. Send in your testimony. Let's hear. Let's rejoice. Let's celebrate for the great thing the Lord has done. Be the first testifier. Be the first testifier. We are expecting. The power of God has been released. Let's hear your testimony now. Let's hear the great things the Lord has done. Let's rejoice and celebrate. On the first day of the crusade, a young boy, almost at the point of death as a result of convulsion, was rushed to one of the GCK centers in Port Harcourt, Nigeria. The power of God touched him. He received complete healing and deliverance. Praise the Lord. This is from Brother Promise Ogbonna. From the PLM HQ YouTube channel, sit down in USA Road. I am from USA in the hospital right now. God just healed my thyroid now. Praise God. From the DCLM YouTube page, all glory to God. God has just healed me from brain seizure. Joseph from Lagos, Nigeria. I was passing by a GCK location, which was set up by Kindness Location at Lagos. When I joined the GCK, currently ongoing in India, I received instantaneous healing of ulcers and associated pains. Praise God. Now we take you to Lagos, Lagos, Nigeria. Lagos, Nigeria. Praise the Almighty God. Wakafuma unuso katatom. Nkonye yenye tola akibami. Yeso Ejigbo, Lagos. On GCK. Le GCK. February. Iko owo le epe ya mepe dinu eveliamea iko yepe doyoyo ebe ayiku pe dolele no inti epe blavevo atonye sivo ankeke majia iko yepe doyoyo eye le dinu ton liame penkeke 8 ans liatia ye de konji eye odo epo obena dolele mameka like o wa kafuma ugagbe da sedidi velia yenye bele Dutoƒo Mawu kaka ya pe nkeke gbantojia yeva prayer point le gbedodola pe eyi amen mamla yike odea ye pe doyoyo ke waist pain ebe waist pain right from Jimeno ye vem epe venye si o kata ojo praise the Lord Wakafuma Mawu. Testimonies everywhere. Da sedidi le cho go de sia de meleva fifi amia promiso de Calabar mia kpo e mia se. My name is Nkonye yenye anyeli dom ibana yecho Adam Dio Calabar region me yecho I want to testify yejibe ya dida secho ni mo wona yenti on the Benin GCK. Le GCK ke o wole Benin Feel very pain sickness. ye no ye jedo I cannot sit down. ye matema nwanyo I cannot go to the toilet. ye matema yinu godo What happened? ye be o Mawu nukeyo I managed and go to that GCK on that ye 24. yide Managed here dodoma me Saturday and Sunday. On Monday, I say, God, ye yi mlemne dagbe gbakple kosi dagbe eye jo dagbe tona mo be Mawu denu ya da le lanyeme every time where our pastor le wo trokpati esime pastor do gbeda mamleto ye jo ya peme ye tenu anyi ye ten dunu
up till that, from that tso day gbe ma gbe kaka va na egbea Monday, up till today, kaka va na egbea I don't hear that kind of pain. ye And that me thing gale was se so big, veve ma ke o it disappeared till today. ebe I say I cannot nu tete hide. abu kaka va na My egbe testimony, I will share ebe with ye ma te people ma what ɣla God da has se done for didi me. yo ye ma te ma gbenu popo le nya ya ntsi o Praise the Lord. ye do la di da se amona se wa kafu Mawu. I thank the Lord for how God is working. Me da kpe na Mawu le nu yi ke Mawu le wɔ le agbenyemeta. My name is Titi Lai. Ibe ŋkɔe nye Titi Lai o, Olaya bi November edition of GCK. le GCK yi ke wɔ dzinu 11 mea ye nɔ veve sem le yeƒe adɔme ye se veve ŋutɔ ye yi kɔndzi eye dɔkitawo wole kpɔ ye gbɔ eye ega vɔ And I saw that there was no improvement. ye be o tɔtrɔ nuna ɖeke mele trɔ o. So o kɔkɔ ye tso afi ma on Wednesday ye di after the GCK ye di program kudagbe. in November. Kidney stones are, it's a condition that comes with severe pain, especially on the right ayiku side. pe dɔlelea enye dɔlele ɖe ne va ɖoa eva na kple vevesese gã aɖewo I ŋutɔ was battling with the pain. eye ye trɔ gbɔ va aƒe me Again. tso kɔa dzi kpakple Buying vevesesea drugs, taking drugs. yele ple Then atikewo December, yele nu atikewo GCK, eye le December dzinu retreat. wuivelia ƒe takpekpe mea ezã gbãtɔa me le takpekpea mea pastori eyɔ dɔlele ma ayiku ƒe dɔlele le zã ma me eye vevesesea ebu aƒetɔ ayɔ dɔ na ye le zã ma me eye eƒe dzinu gbãtɔ ƒe ŋkeke velia It was difficult for me. January 3rd. I wanted to urinate again. yebe yada ɖɔa yemete le da ɖɔ ŋkeke etɔ̃lia le eƒe dzinu gbãtɔa mea Kidney stone. yemete le Came ɖɔ out with the urine. ebe And this is the kidney stone. ekpekui yi ke The Lord tsua just ɖiɖɔ did it toa for na me. ya Removed the edogo pain. Everything vanished away. aƒetɔa ɖe to I had no more pain. eye My wo body katã wo became so do light. na I did not ɖeke have problem again. megatsi lãme na yi ke o eye ye fo le ye ɖokui me Something out of the scope of medicine. The Lord just healed me. aƒetɔa yɔ dɔ na ye Everything about the pain eye disappeared. vevesesewo katã wo I dzo thank the Lord ye de for our akpe na GS. aƒetɔa For this le program, pastor ƒe and I agbeta pray that the le Lord ɖoɖo will ya yi ke o preserve de him, to that this mea program ye le will not gbe dom stop. ɖa bena And ɖe I pray ɖoɖo ya that ma as nɔ many te that are gbe ɖe having o this type of sickness eye in one way or the other, God Almighty, as Mawu God nuso healed me, katãtɔ remove yi this ke stone, yɔ dɔ na God ye will eye do woɖe that kpekui ya very togoa miracle for them Mawu la also wɔ in nukunu Jesus' ma na name. ame yiwo katã le mɔ Praise kpɔm the nɛ le Yesu ƒe ŋkɔ me woakafu Mawu. From Abia State in da se Nigeria, didi tso I thank Abia God for State my le life. Nigeria ye da akpe na Mawu le Because I yeƒe was very agbeta sick elabena ye and my dze dɔ chest vevie hurt. ŋutɔ But after eye the final akɔta huna zo na ye eye I am amen healed mamlea now. yewo Praise ɖea the Lord. ye kpɔ dɔyɔ azɔ woakafu This is coming Mawu in from eya Abuja, ele tso Nigeria. Abuja Abiodun Nigeria Promise Oshioma Abiodun from Promise Abuja says, ele "Praise dida the se Lord, be I woakafu received my Mawu healing elabena from ye xɔ neck ye and ƒe back pain. dɔyɔyɔ It has elabena been there ekɔ for gba 2 kple months dzimeƒu now. ve na ye After the dzinu prayer vewoe tonight, nye si I ezã me feel ƒe no gbedodoɖa pain. yewo wo nu Praise koa God. ye megale se veve ɖeke woakafu Mawu Cameroon, da se didi tso Abednego Cameroon Abednego All thanks to Edem God. ele di da I have se been healed from bena ulcer, ye da akpe na and this has Mawu been Mawu confirmed yɔ by dɔ my na ele doctor. abi le Praise the dɔme Lord. ŋuti eye ye More ƒe blessings dɔkitɔ for ɖo kpe you. dzi bena Emmanuel abi megale Onyewuchi dɔme na from yo Port Harcourt Emmanuel says, Onyewuchi "Thank you, tso Port Jesus, Harcourt for ele do healing me ele of di da chest se pain. be akpe na Chest Mawu bena pain was eyɔ close to dɔ na my ele heart, and akɔta it was ƒe also dɔlele causing me back pain. ebe Thank akɔta you, Jesus. ve na ye Praise eye ye ƒe God. dziƒo na ŋutɔ Mawu yɔ Also dɔ na ye from woakafu Lagos, Mawu Nigeria, tso Lagos Timothy Nigeria Obey. Timothy I give Obed thanks to ebe God mele de for akpe na instant Mawu healing of le malaria. dɔyɔyɔ Thank kpatakpata you, yi ke Jesus. Mawu na ye tso atike si ƒe This dɔlelea is me from River akpe na State, Yesu Nigeria. River Oh, State Prosper Nigeria says, ebe "Praise Prosper God, ele di da I se just be received my woakafu healing Mawu of severe elabena ye xɔ ye ƒe headache and chest dɔyɔyɔ pain. elabena After the agbota prayer ɖe nɔ of ye a man ɖum of God eye akɔta tsa nɔ happened ye this vem night. le mɔ ƒe Glory amea ƒe be to gbedodoɖa God. megbe le zã ya mea ye xɔ ye ƒe dɔyɔyɔ woasɔ ŋuti kɔkɔe na Mawu.
Da sedidio kwatoleji enkonyenye uche na ikenu. Ejibe ya de akpena mawela bena de yepelufo. Some months back, I had a very serious depression. I had a lot of challenges, left, right. Jinudo nyesi avaya. I thought about ending. Tamebubu sesede jeji. Ha yova va epe agbemeta. Park my car and then jump inside. Ye vando pon deji ade kweva ona abe ya jo gare fu ane ya jeto ame akwafu. That becomes an emergency. So, but before then, something in me made me to go through my phone because I do listen to WF Kumuyi. Donc on a esia nade tutu ye so ye pe phone ye kpo GCK pe dodo tometo de ka. Because I just needed to release everything that was happening to me. So I just poured everything. So the pastors, they reached out to me and they preached to me and they led me to Christ. Ebe pastor de dogbedale tanai eye wo bloeva eglo Kristo pe nyanai. Everything just disappeared. The thing I didn't even know that is going to be a way out. God just provided the way out. And every day by day I'm nu yo kata le jole pe agbeme menyale ke no ji leji imo amawu ntota mona e dogocho enumo meto DEDEKPỌKPỌ. Praise the Lord.